free santase ampetia wo to aye fidua mu ne ka kire ne se nipa wo de kwadu no bo no no yenya no nti wontwe na yenya be ma no a yene no be kasa ene Nyankopon adom yenya eye yewura kamari omare wo ba nyon no na bai woni dom oni o ma meketoa na afi o se wode wa hade kamari ne wa kwame ne ode kwame on ne hana brefo o ma ne kamari eti kwame omare ene eye o ma meketoa ena wo fansoso edibu bai mama na mmakwaba na pom to say bibia eboko yo wasam wana na ode be dai no me mausi madupe bo ne to fama me na afi me nko owura kwa me nchen bacho na no asama me de be down ni say me no owura kwa me eware mfie kakra etwam ena ye ntem ate na ifie ebem na akoye say esese ode me chefa ema me ono adi adanse ese woni me ne brey into ode me chefa be ma me 16th December 2019 oba me fie no na me de mabusua akoka a kire no nti oba me fie de 4 million ebre me ese ogitum se woni me na abre nti senate bia ode me chefa ebe ma me na second match ya this year nso ekopie ampeti ahene odikuru nso anim eno nso na yefie ne ho asema na ye ka eno nso ka se ogitum se woni me na abre nti ode me chefa be ma me na me ka asem bi time ye ware ye no na me ka se ye ware ansa na obetena me nchen honom no nti na wo ka se ebia me deceive no onu mum na nka ye be ka se wo deceive me na ye nyina na deceive ye ho nyina mo deceive mo ye nyina kwa be so ana se onu mum na nka me kwan anam so ne se ansa na obewa na me ne no na tifie mi fie ona na me kan ai ma mi nyinsen wo fie ho ewo ye ansa na obeya made no so no nka metimi abisa ne se o se mi ma deceive no ko je list every hwan ho ebedru ho ebedru ho na ka mpesa obo ne tofa na se e na me ba ye se o de me chefa ebe ma me okay muja ware di say 8 years in 8 years mummy en wan ja ne yonko mpache me na me jai ade na no me pache o miame tro ne ka so de twede makoma ebo mi miame se obeku nti na me gina me o twese kan nyina o me so but we die na ye makoma na adimi ko wu mu ene ma me jai de jai okay wo jai wo ko ware mpache me ware o ware so jai ware ko me tikro na baby ampetia ho a fa na wotie me han dynamics ne okay nti after 7 years ye chi na wasa oba ne yade ne nti wo de ba ho ti e dine nti na oba ye wo je o chefa na be ya metimi di ahwe me ban because anya sa ma setena ne akra na setena so be ye din okay e dey na ma wasa akotena fie wo ko ye no wo yire ana no ni yire se de da kan na yire na yire wo okay but akra ni situation na wo gina ti say owuo ne nkwankwanta be bia na wo gina enye se bia no hokra ato no na anu nyan ono nko antumi enda jise me wo no yedum light a me silipe ebe hu ni ho saa ma me ko nyina sen kopem se ade ebeche ama wo beda jise wa ontimi na okay na abafra ne aye wan kofa akoda no amfa na anko nchen me nchen ade ba ko mu ni se oyare no mto nsa frɛ me se me mbra akra na akra ne yare no na me kwa akra na mi kodi ho ni se bia ska me di be han dan no na adwuma me ye nyina bibia me sika no me bibia e shorteye nti bra ye ba kumase no akra no so ba ne papa ho ti bedu ni papa ho December mu e ko bronya time ni mu no on the 2nd January 2025 year ana na me sane na kwa akra me akwalibu asa akohwe ni bim o man komo na wa me say di entina o baba time o ba yare e twasa wo hwe no ade no wan kofa akoda no ama wo nchen wo ba bia wo me nchen no sana akra ni situation tie no na ontumi ntena me nchen if you say fine sisu a ontumi enhome kola okay nti ba bia wo na fine ni ho okay ontumi enhome kola that time me kra me feel wo no kra na ye ni light
Okay. Nti me bedu saa anwumre na no mo se o ma so light saa be so na me time no kura so awie. Nti me de to na nim se akura no no ho antumi nda. Ono nko a ontumi enda. Okay. Nti gise me be da na ono nko antumi nna no ene fa na wo hia ni na ma me kotena ho e ko hwe no so me ka che no te ase. Okay. Yo, abusua enti eye Hana Mensa mame wa mayate na no asem. Ni nyina ne se what one here o je na japa de de ne kura san ba on kwa de nko ko de ne san ba ne se ne ba ne yare ko betimi kwa akofa no de na kotena ne nche nso akoda no fa ni ho a wontimi nna ono so dan a wotim no fa nim ora kwame omare wa ba bibi nti se wa hunanimu ama ne hawo fi se wo se on pese nanim beba enti ma me ma no akwa ba na memisa no kwa so ega na pom te say o pacho boko bibia boko jo ma me Hana Mensa woni no mene no woni no okay woni ne wari di be say bebe wari di be getting to 14 years. Okay. Yeah. Okay. Obonko mobi pa maware no ho. Mo say sabra no a wo hu no obo wa se kako handa na ko no nkotrem da wo ba ye no na woka na maka tini nchen na wotena ya de kosi se wo de ko ampeti afie no emu nsem te sei. Wakasa met makasa nya no kre. Cause me hu na me metede na se. Sata ma djuma na de ko. Timi kra no me mfa se metimi aka me first born me wo ne de na se. Second born ana na me tu kwan ba kwanto na aja kwa me ba abusua mo mfa nche ye se ye nim se weda no aye kusukuku emu onwunu ekoba no sa ne nhoma no a kura internet ni mu no aye bibi e wo ho ye ba mu kama pa na je se ni mu nyina na etu na de odina de benkum na eje mframa no ehoma no tima efi mframa mu kakra ye internet no social media no so na so se de ye dem beje tuato se mu bomra na ye ni enkomo no ma ne ye Facebook no ye Nhyira 104.5 YouTube ni Nhyira TV madaroma se de mo ne ye no da no let's cooperate na ye ma ne ye kama pa eda kwa me pa to ankomo no so nti me hu no eno kro nya me anim eye adwuma na de me ko okay na sata me fan se maso awale nti madam bo na fa madam goddess okay na me de kotu na anim no so ni nua ba bi e wa kra nto beba ya kasakese kakra ma me hu na okay o si ni nua ba bi wa kra nto oba no de ne ba chere me se manage ne ho a me hu ye no kro nya na manage no okay interest obi na yi ne to na so obi na yi ne to me na so wow enti me ko fie me be gbo me wo famane ene me ne mo fa nyina ko fie akọ obai ho obai abusia ho okay ti ekọ e no ne maame e ma e di adanse se ne papa e wa kwantu ta je so ko na wane okay sana odi mo ya bre ene ko nyame na me wo fa ne maame ye ma ne sika e ma ne ko e se scam de mani lorry fair e ma ne ko e obae no o se ne papa se obetu kwan enti on san mra na magi muaye akiri yesa maniska amane san ko na se obae de no wa mi se wa be wa no oh no de me mfa ne sa okay enti tamuduru ye se me bua tamuduru ye se be wa no eno kro nya me de mabusuafo na bae me maame afrim oh maame ketwani o maame ketwani me maame ketwani yo ena me wo fa nso ni okay ena me mabusuam me wo bebre na me wo fa ba ko no fanso wa frame no wo head school go ha okay so nyina busuan ni nyina na ekoye mo koye ne ho ade we ye koye ne ho ade wo club ye fa ni sanse esanse montefu ana what the side of yo yeah okay enti e kasa na nyamo ye koye no ye bubodin me sorry me ma me sorry me wo fa no sorry obi abubo ne din edu no so ye no so no obi abubo ne din okay ena ne papa o se my sorry say ne papa no eno kro nyam na me ne papa o se obi so sorry say ne papa no okay enti se ne papa no de ye hu aja ye hu na
ɛne ɛho abusua tabusua no mienu na hyia yɛ mra asɛdeɛ sɛdeɛ ɛsɛsɛ ɛsɛ amamre kwanso fine me na betena be 12 years okay na onya yi na me ko bi ente no kra me ne me nan fofo ne ko e wo ni krom wa e bon san wie na ye kra se e ba no ene nkra beto e se oba ne papa se ohian hana papa so hian oh sane ka asem de na se wa be krom de se wo kochia jawa se be ma ntimi mi de na papa na wo so hian no miminim se ye wo papa nua okay e wo nti se wo no ka so hian de mimi de minim se ne papa nua ene so hian ntimi nim asem kro ti papa no mutu dwa na ye ko fie no ene papa ni bisa on se ne mawale abaya no John mawale no ene me se ai mawale na nyon wa na be gina mu a obo di ja ware na nyon wa samum na nyon wa na enwa ya me pacho me ba yo na nyon wa enti obisa ase mawale no ene me se ai mawale no waye no ho ade me se maye no ho ade e ma hwan ti hon me bie ma no ka chen se ja ai de ne be gina me nim se ne papa no me ye no ho ade ma no ana o so nim ne papa e me te de be kire me se papa no ona me ye no ho ade ma enti hon obisa oba ne bi se ya ne ho ade o se ai e ma hwan oba ne ka chen se ene ade se wo ko bisa me ma me oh me nkan se mun twa ntroda asam na ne enyan me nkan se mun twa ntroda o ka sa je se ko bisa na ma me e ma papa no eno kura nya me na ne bufu yi ne bufu yi pa e kasa e nto ka chen me se simi nim so yo hene de ene me so me de minim so yo hene na minim de eno ka chen me se ne ba no ana ono ana wo akwala no sisi mu ba no onfa ne ba ma aware ye etesemi ohun se me ne ba na ye bi ma se okoni nkonwa so akogunsa men ka se mun twantroda me na me ho na de me ya se madamfo a me ne ko ye no na madamfo ne se wa firim na ono ankasa nua me ma mo ho a no mo so ho bi eti papa ne ka kire o se so ohun se woni no etu ana mo bie mu a obekoni nkonwa so me ba twen mama hana ada oba mi bisa o sa asemi se woni ukunu yakwa ye wo mu krom ama bibisa akosi wo se da bi de be ma na ikane ma ane se na ma fa furu da bi bibia sa ankosi me ni nkwa ye o ana bibia sa ankosi na ntina me pesa me o papa friend no enfantu na nimunka ehuade yo asem bia nkyere no se ho ade ya asem se o kasa wuti ana me ka che ne se me papa no an ka che ne se oni mi ni o ka ye an se ti ana se o hu mi bie mo koni nkonya so akogu mama hanna ma se mi wa mi nti dia wo kana se ye nti kira mi ase se na wukunu eken wo se mama ye na mi yi ano wo se oba wukrum ma se mbisa ne se oba e ma mi bisa se be me ya ba wukrum ayie ama wo papa nkasa wo no afre no bisa wo hu ade wo asem wo wo se da bi ena wasensi so na me bisa se ete sei eno na me ka se enye ayie okay na ye den enye ayie na ye koye okay na me menyem me nyem fofora me bre ono akra hu se me bre yivi me nyem akra na o se menyi because me rig ne so kra hama me bre nti no menyi na me se da bi minyi ebi ane nyankopon ama menye oba pani oyale because na me ma na ye miensa oba na ye ba kope nti ama me ka se onfa me nko ye ho kakra na me hu me kakra se ne be ya me ho to me kakra na ma ba banwade esi ho e di ade a time onu mi nti e de si ho nti anu na nam so ma me pese ho me kakra na pese mi eno na me nam so ma me kopie ehonom no nti ono kwa na oba besram ono na damfo nyina ba besram okay enti o papa friend wana one friend no
me papa ne kasa na de na wo papa te ase na papa wo ho na wo kwa wade na wo papa ni mu bi na de papa foforo be daada wo panyin papa me nya me na me de papa foforo e be daada no hwan na yesa enya me ono obe wale no aware na me ka cho se na me ni nyina na te e wo ye fie ho e kopem se me nyinsen wo ye enti se obedi omu maasi ba ko so mu bedi adanse mu ba na mawo meba asem no baby me pese ye di fa ma no ne tietia na meka no na mawo bakura me kete ma no mo be ye ho anya botreti ti asem no me bisa wo ho yi ano se de ebe ye ntientiem be ma wo se da wo kasa be bi da ene no ma de meka ne se ono akasa mimi di obi begina ahonom a hwan na ji wutia de na nya no kole hwan na ye ji wutia na mimi di obi begina ahonom ono ni process no ena na mpese mbisa ne se ni process no ono wo fa ne sen eye den na se me papa no ntu kwan kwa bi papa nkana no ote tweye eja nti ada no ono wan kon kana ono se ode ko ma me se ma me kon kana ho epacho obi betimi madam bibisa o medisa sama ba ko tun be walewa wona adin be ko papa fa na se me an me ko akọ papa asa me na me de wo ko me ka asa me enko wo de ne de opese obisa me pa asa me enko na wo de ko sha me ma me di bibia no se bibia no se bi o me ntimi ko fa me e ma me anase me nua ba ma ne nko so ho no ma enti wo do ma me ne gina enti wo ma me na me di bibia hye ne sa wo dress wo bibia enti wo no ma me ene disivu me se tese momo no ekwan amofa so no anya kwam enti me da no me ba me ka che se awale no efitin ase nyina no enada abam abesi sa abiri so ti ase enada nko a mfa cho me bo obai wo ka kire o se ene ni nko opapa wo won kan kire me enya no kore won kan kire me wo kasa enya no kore wo kasa wo suma me papa woni me papa na sana woni me ba to tie mimi fra ka ba ye na me wo kasa na me be wo mo de na wo papa wo mimi ni wo papa ye de obi foforo be gina obi foforo ade na won ka se enye me papa ntimi na wo so sa so ni me papa wo so ni be mimi ni wo so wo na wo ko mu ade fa mai ame ha na nya botre wo de wo ba panyini asante amamre ma wade ye je ne sei asante amamrem de minim ne se wo papa ni ho a na wo fa ginem okay wo papa ni wo de a wo fa wo kwan so waji wutiri ansa na de me pese me bisa se edie ne na wo opote anti wo ama ne papa ama na ne maame ema obi baje ye ho na me menti ase no edie ne na wo opote no me maame nka we sei me se wo de bibi a hye me maame nsam sa me maame na antito bibi a enfanya ho ade ye no ono ni communication ono wa communication oyo ne me maame no ade na ye ono maame communication maame wo na wo ko wa wade nti ade na wa mam nti aha no mo ne asem no ma dan pa to de maame mi aha no mo no eni asem no me ba kira se sa time no na me ka se na me mawo enti na ha no ni asem no na pesa me sa maame ha na asem kaka me wo ya na edu se omo baye ho ade no me de amma power nkran yo nti me maame ne ka kye me se me papa baye den ebeba nti na se nya be ma mfum so a nti me papa beba tie enye be ma mfum so ne se wa amfa ho ade yo na nsi eye wo papa so se me maame ma cha wo hoi obi be ma foforo bi be ye me ho ade na me na wo be ye me ho ade se mo ya na stylish for we say 20 go say da me ja me yire me ware akosia na wo be eni mum de intimacy but mo fa nche me na wo be ya me ho ade a me ya me oba no me na ese me hwe hu se me papa bete me maame bete abusua ni nya be hu se yi akosua be ma bi unity o wo so be ya ne ho ade na we the list ni ma wo a me na me da abusua ni me na ese me gba amane ma ene se no ntina me bisa ne se hwan sem na kwaje list no efriye a wo de ye sa ho ade ye no ehonum no na mimi bisa no no meba aja hwan na de list ni ma wo ma ko sinya abotre ne maame na yakosi ne so e na so okobo papa mane enti tama wo kura no so wonnim se ye papa no a enka meme momu na enka me be ye me ho ye be ho na se enye me mabusuafo a
Met my general at the Mempene. Na wo wo papa no ankasa da. Unida. Unim ne da. Nim ne da. Ah, amehana. Na do ye ne ho ade ma no oye wan. Pacho ya me ofa. Ono so ade ne wofa ne begina. Meba, eja meba. Woni mpanyimfo ne baaye. Na wo mu ewo awade na ose bi. O sister wa awade. O na ji wachi. Meba, yen kompanyimfo na so ofa meba wo ho. Me pese me bisa mami asem kakra fa awade no na fe maba wo so why. Mama, me kwa ba. Na pom te say. Bibia ye boko. Yanko pandom bibia boko. Dada say akasa den ti ba metro mre. Awade yi hu nsenka ya chenyegie wa hai. Ba man nsem kan ba bi oposo de ko wie nyina ne say. Awade ne de agu dada. Nemum de nam so ma awade ne gu ye mfiti ase nyina agina opanyine no ofre no ehye no say. Wa kwaye me ba ho ade bi ne agya fori de obetra ha kan ye na se menim wo hwe na se wo sa ne abofra no kwaye bibi mekomi nkonwa so e na be oni hu de na munim fa opanyine awade me pa cho ma me da ase ye tie nyina ne se me banie okay mi sister penny e na wo abofra na wa free me time ma me be abusua ma ne se obeware no ye tu anamo koye Satam no yama na list de daw. Nti wo mo nyema toto de ye woni ne yiri ene na ase ba no. Ye de ni hobi. Me menka. Sani wo nka ho na obeware ma da. Ono so wan kan kire mi o. Ma tie. Wa fa mi bi na sha me nsam. Ma me hana ma ni ma. Ana ni me maame no. Atama ka me be bisa do. Me ne me maame ni ase ba ono no. Ene ne me maame mum ekokan ye me so da bi me so no wo no wa mama ne me nimu bi se hana be ya ho ade na wo ye be ya ho ade ana na wo ye meba munya botre ma no me pesa mete ho no ase be me be ya ho ade me maame baba ne me ena waje agire mu se list be ma wo hia wo de baba be ye wo ba no ho ade enie ane ade ama be ma no wo maame ama wa hu list ni mu ade de di kan o ma hu list o de ma be me ono be kan kwa me kra me hu mini ni me enu nyina ye woni ho ade enu me no be na ne se ono na discussion nsem me nsem na no na tuso ono de question me maame nsem wo so so de list bi blen ono wa fa list amle me bisa o se enti kwa mi so le ya ne ye de ne ma ba ye se be ye ho ade ana na ne ma no na atoto e maame mpa che o wadaro enya me ne me to me se mi bisa se ye ne ye busua a ye beje waware mi begina ho se maame wo begina ye no mi bisa o se kwa mi so ya ne se sa nyema firi yabusuya fie ne ya de ba ye se hana ye be ware na wonya we se ye be ware me nya we se sen na wonye ntum se ye be ware se o me ya we but we dey me bisa on se wo na atoto nyoma na wo no di na obi ko ware ana se ne to ne mama da bi o na so no ne na busia na to ne ma be ware oba nya oba no na di ne ma na wo de list o da ma be ma ne na busia so bo me ba na me hana hwemenim wo ye ba be ma hu sa asetira wona utra yode wa fedi abedu so be ye ho ade wo se obesi wo maame so yi masem ya no mentonfu me se list a wo maame de ma bra kwa me se ohwe so ntoto ne ma no wo maame bo wa mane da bi wa ma wa mane eti woni be ma mi enu na omu kototo ne ma no ende ono be ma ne ka kire me se o di sika ma me maame eno ano eti wo maame so anka hwe anche obesi ne Chono na kototo e no. Ejo pe bru mama meba white. Meba. Da bi me ntoma me nka wo. Me ni ama na mo kan wo ho. Na ti e se na ma bag. Ya hwehwe ni ama wo bag mu. Enti no me no saa ni oma ho ade ye se e bi a we ya na se we ma nya me anim nukure ni. Me dia ha me dia me hyedem. Me koye me firifie kra ahomache. Ana me koye me ti e wo kon no. Enti me ba fie no na me be hyedem ma on to se me de me nim se awale ne ye den. E ba so. Enti no saa nyoma ni nyina se o mu hia ye de o mu ka bia no me abusian hia de o mu kan bia no me nka me da se o mu ko fa me ye den e ba ya me begina ho no nti no ama enti o ma me amma wa mane se o fa na be gire mu ama wa mu ama ne bi ti o de ane se o de o hye my fro no o de yo o hye dem mu ane be yi wo bai sai fro dondo na opie bai me no ano sa enti list Uma me de ma papa e wa hu. Ne ma de ba nso hu no yi. Ene ma de bag no mo de ba ne no kwa ne ade a me ne ba me side. Aja. Ya ka se atwetwetwe e fa ho no a ebewa.
What did it feel soon? Me pacho, me be sana say. So say ye bibia well. No buy our na sana ne papa nti ho no. E dey no timi be sana mama. Pacho be sana mama. Obisa semo. Me maame de me sa me maame hwe. De me maame kan me maame ketua no mpu. Na ka kire me say. O se me papa. Amba nti o de me uncle no ejina. Ti de me ni ma no. O de so maame na egu awade ana. Betimi adwene sa. Me ti me dwene. O betimi adwene sa ho. Okay. Opanyine to awasem so. Eti me de me problem there. Problem abaye no. Say me na ha na mete no. Minim ade potin a o de ba. Okay. Say what say dan a woni wasi no ampatia no. We wa woni pefe say woni na abre dan no ho. Woja wade ko ya na nko no wate ne ho ko ne ba bi. Nanso ne ba yare. Ena ma wasan aba efie ho no mu biem. Eti woni oje ne dan chefa. Adar ma de ho no no. Yo. Me da se. De wo mu nyina na se. Obey otu we se. Obey dia dance akanya me ne mkora. Me nanka me mpese me simi. Me ntumago hata bontin. Yeah. Yenti ana me mpese bibia abaye no. Asem ni nyina no. Dan odin ni nyina oya we asem ni nyina police station. Dan no want some no police station. Dan na some police station. Ah na me ti hai. Se bibi sikura na se dia akwaiza be sa akonyane asem na ba. Dan nya wa wo dia. Na me ye o de me fanse obi adwuma. Me kan ko ba bia na hwa anipa ni beba ho. Okay, wo de prefer na ntoma na mra. Na me ye obi adwuma. Ene nipa no me adwuma na me ye no. Wose na ade ayira. Ena o mo be ka se me na mafa ne sika. Akwakosi edan. Okay. Nti workers no nyina akora no omo yes ade no ekokire no ba bia dan ne wo. Enso wo ye obi adwuma. Ye obi adwuma. Ena obi akote ho akire wadwuma wura se sika na wo pai sa ayira no. Kwa no ma na afa de aye. Kwa japade. Ntomo kokire na ba bia edan ne bibia wo. Enti asema me kan ya na me kan kra na san ahyemare ho. 24th December ani ya chi metum. 24th. Esma skrama ni bi. I was asem. No. I see a debate in Bajo. Oh, getting to 8 years, man, 7, 8 years. A bulkra, a cobet. Okay. Nti Emma Yachimitu. Nti Mofa. Sorry. Minipa no Chimitu Monoson. A coba say, you know, no so called Accra. Okay. Nti ba say mabusuafo. Me ma minimum of an nyina. Aba so mo be bere me no. See de na say enya de a obetima bere me. See kan ma no ko. Na sika no modu ana. Sika no edan na abaye ayesi ma fasika na kosi. Me tiase. But say de wo ka say wo mu ba so mo na japade. Okay. Okay. Aton de akwakoye sade wi. Nti wa mention sika say AC ana. Okay. Nti koba asana na chese se de ne bisa se so betimi agina ho abeli mia ade se edan ne nkrata na saka na ototo dan ne nyina nti na meka se na asem we na mo tweme a na me pese me ye no because abri ya meti hai okay edan no ho asem no me obedi adan se me kobu dan na ni ene ko tena afie meba mami misa mami hana asama ukunu kan woni mhu bi onim se wanya police asem wona japade no ho Nhyira fan mama na onim ka asem Nhyira fan okay ebra si no na woni ne waware asa na sabe ne no waja waware ko my last batch one. Na ma woni da mo jam teche. Okay. Afra.
me for unsa boss ya beti mama what there be no beja oni adona ye fa unsa fa na beti kakra mama obeja yo mama bi say awu say be ma na asem na wo ka no ohwe awo no so wakai say esiye no na owo ho eti se say no wo dan krata no ewe wo se ede ne ho dan krata ka se ede ne ho me kura se se meti ho no ankasa no omo ni me se meti dan ena asem no koye no abusua iya asem no so mo kofi akoka na ne kamu no maame obegina ho se eye nipa ne nua be ma obeka no ono na gi asem gina fofi antoata maame no so asem ne kunkon ho ense dan kama ni si yen handle ade ne maame enti se meme kupija sase wi na se ebia meme nam ho no efie betima abome ma no kasa wo pele ko betima abome maame wote de okunu kan wote ma da bi me twen ansa mpesa na no si wote chasa de okan wote metin so menya ho asam kan na me wasam yo me ba kasa Nhyira FM mete sabre no na me kasa ma wo da moje muteche na nyi ka bibi ebesa ma wo awre ho aso de na ni nyina no eye me maame me papa na me maame penini na ono ye police ni papa nso ye police ni omo miensa ne nkrofo a omo gina ne Mr. Foley kasaye monedi omo gina ne kasaye ema akoma ba ha police for no kra eja me kunu ema ne be fi 3 days na ba tan na aduane ketekete se kra kan kafra bisu sa opim se yedene baaye okay me bawo sesei no opanyini sesei o kama na sesu sei baby a wode na sem ni si ye ne se wo beje ne chefa baby a wode nkomo no free ba no o ka besi he na ye hunu de ye be ya fase no be ka besi ni na na se Nhyira FM dan na wo so wo je ne chefa dan na kura mensa kura nyankan wo mansun sesei mansun ya enipa ya one me twe mansun so what sesei ya meti he so what sesei akwese ekudada wakopoli besa bre moja besa bre de me pese sa dan no asem kura de kamba kan sesei maybe manu akasa asem asa wo din na da so sanye ni din na da so ana asem no so waje mu de dada what's the papa na jase waje mu what's the papa na jase mu enka so waje na se fio ye tena wa na mama kan asem ba ko ti me ba asem ni si ye chi no be ma person ko ton fie no wo ton ti asem ti da bia o so na no ne mama kra ba ko ba no ka che me se obema na ton fie no na me se o ma ne e wo wasam a wo ka kire wa se man ka hwa kire no de wadi ka de nkala asoma me abeka kire me se ye ton fie no enti me no me ba ho no no enka mama wo se nka bia me be pri bibi o ba me ba wo se me ba be hyenka akola no but ekwan am di me ye dey e fa so no e kire se mi mfirifi ho no nko na mi nja akola no ye dey ento akola no so no point mi ntina me why na se frifi ho ba ma no fine na se uko ye me ba o mi ntwa wano ye ma me de me na ye hye mpabo me te wo ya wo no pa na mo ba bia America kakra ene se de wo ken yeso wo be kan hatra sa ye ne akire one de okan ya producer ebetwro ato ho ne so se edan ne nkrata ne eni ne nsem akodia posifo emfie bebre ni ya se ko base e bia wo no mutim pose wo cha ebesan ko fa asem fufuraba ye bedi akira hwese ampa edan ne nkrata ne wa posifo se de wo kan no no wana de to sumienu wan kasa wasumdwie a ebebua wo be ma woni na ware pen wakoto se wo yire wo ho na da wani hu woni ne yire no wa wo hu se ade na ekoyinsu wonya bi ninum ne ade ne ebesa ye kura abesa ha ma no de ha ba bi a me ba ni gina bi agina no bi a me hwiri wo wi ase bi anya masam se akola na me hwiri no
madam die wogina no enye mentimi fashion to tom se mehwere me tu ta me so na agu mentimi ehwo ya wo mu a enka umfa edan emesia na so se no akwala no chasema wo kan Asema wangu sese asema wo ten level 400 asema wo ten ni aka obewie yale aka no kwalibu declare no ama makofa na ba e ka bo makoje abesia besin na mitri abesia ni wie sese no ho meba wodi asasem esan edansem esan bekam that is akwala no ne dia me ni wo kan no se ye kan asem no anka boko de bia de wugina ni se be ma ni bisa won se waka wasan adane asem no se oba ni gina brenti de oba hwiri tie wasem akan na anka wo kan for aware no woni oba na aware no se bia mani hunu ni se ne ate ni na mka de se eno no focus no nyam na oba no de ne wo ho na wo be pre dan che because of say baby ameye den metena atimi ahwe akola ni ntia se de be ma no akani se edan no ne che ne de for now baby ankrata ne woni nti ontimi nka ho asem sese yeso ye behwesi ebedi akira akohwesa mpa enkrata no wa ban mu ewa posifo ho ana eja de waka no ya ha yentimi nyire wupi se bia chinchini a wo se uposifo de chinchini a monche da bi ni adwuma no na emom obey so de na sama bedan yentimi so nhwe se de wakanti ye hwe ne saa amanako obey waka nyina wo se ne nsurum batan ne ba no yade no se wo se o mpere ma ne ntene fi wa de na obetimi aye de aboa no na oni akoda no so eho atimi atowo no na wo so wo atowo ewo no ho I'm Janet. Then onyema. Me de masma me de buy na no an say me fan say de ba me sumenya atumje de ahemma because akorakora ba fi ho no mo a wo yele se wabono no wabono no na no nyina paapai na wo no na popo atu abolo no paapai se ekokot mpo na aban eche japade mu na be ma ware na yi na se oba nso so bi oba no kwakra na tie no nso ware a eye futu onyam mra de ne nso court tufu se esanse eya wo betimi aba mu mienu mu nti court tutu ba akofo se ba akonton ne de ana afama han ne free hoko. What did they make ya say? And we suggestion and any advice a court de ma se mu mienu mu jai na mo cha japade no mpa se mu mienu betre fie ona we be hu oba fo akofa na nim we be hu ni kunu ani me be kwa kofa wudi aba eti se motu wo kra chem se sen a ye tufu se e be yi a nka ba kunton ne de na won fa nkope se ye nya nuru ho but se be ye bia ne de wu kan kura sem ni ntokwasem ni ade wo ba no kura nso hia somdwe papa yi ususu se die na wonyema for the meantime nenya somdwe fa tra kura ne nkwa na kire nkrata ne ba ye ya hwe na ya ka ho asem ma ne fio wone ho because sa asem ne de ya koka wo ampeti ahemfie ma wo hene no de o mo hye ne se nka onye no o se won woni hwe a o ya ama me nti se de ono anyi ne ho ano nti na ma asem ne ma mitimi de ba ase ni okay aja medical bisa wo se won ho ono so se ewo ko me kire ma de kakra de ama mu mienu me wi a mema big mama ne friend say evangelist swabem kakra na nka me de me kire ne se se wa ware wo ne obeye ja wade dadada de wo ka nyina no pese wo kire se ba bia ne motene ne ho nye enu ti ne ma ne sa de nani se yan kire fie ho wadaro ma pe ba bi a bi ho be kama kakra ne ma ontena ho no fa nhwa akoda no na yen hwe de nyankopon be ye Nhyira FM. Mama fa momblem. Okay. Ofa. Wadaro ma ba bia ye na me mpese aja pacha obra wanim kakra. Na aja waye panyini ntinu panyini kasa na se asem na yakan wie ntina na me twen se ye bete wo fase enu masem. Ba bia wo fase abonkomo yakoduru ni. Te na woka. Mu de me ba ya no pa no. Me ti ho me de na me pasudui. Isa say on na wu. Okay. Na ya wo de ko mic on na wu enum.
na ne papa no mama me ne papa nim kakra ansa no maka de no ha ne papa me de na me nim se de koye ne ho ade no ma si ba ye ho mpri no e ho river iti me na me di anim ba ya ene ne maame ene no na abrewa e wo ho bi ne wo fi ho bi tata no onyem se ne no wo kan no pepepe iti ne maame ne kan so obema eles ne papa bi fi ho okay iti me de maame ne o kan se ne papa no yeso sebe ye nti kuru ni mu ho ye nti ho nti me ko ba de be hu na maame no e ma listen na twintwe ne na ase osi se owo ye na ye pese ye to akwala ni din e na papa ne se si ya me ne ba no ho ade a on premier to akwala ni din ba mra no mo de we ye e me ye ti ase Pachokasa e ma ye ti ase ai Pachokasa e ma ye ti ase nti se da no ye ba ye ne ho ade wie ye no ye gina so to akwala ni din na ima ya to akwala di side da no okay ekusi se a che la mi tia nso mo se papa na ekoye ne ho ade ma no anya ne papa no tia me ne fofo na mo fofo sen ya ho no mo se papa ni nti a che na me wo me ba bi wo secondary school me ba bi wo secondary school tani me ko PT ana papa bi de normal e frame e say me e frame me mafo kwamra mafo ona e frame Mr. mafo no mse na ona wo fa se ne omari na mse na onu si ba bi am be ya para no ade e fine onu si ma anyi ni na mse ye de untimi fa fobu na den e ma yen ne sembre tenten na wo wo he ahoro ka so yo hene na mse se me nkasa nti ya If you do a bay or bay one day on in our nipper in what I'm finding say that you can also hear any day near I won't until I won't and she's a colano crown will be a young film you know. Second film or Pia could do 1 year, make 3 months. I didn't see now say, you may a colana who I did, and what did you mean who are boy in a am you to know what the idea be. Unim. Na me person ka ho no ya te wona free mu no say me tete an say ya me how pan say kwa me na ware tifio ena ma si so abetina ho okay eti me fiti an say no kra na e bobo ba me ka say ke betimi a enka ma si yi no enkope ba bi nye den entina okay ne be ya asumbi be ba san say eyehu bibi abetimi asi bibi abetimi asi yesu entiku nu eti mi kekan sa na me wo fa si frame me say omo ma si asa de ko himfi okay sisira dane die onne ne nche obeji eti me die eti baby ya ka bedri eti me die ka me ma dwe ne say wo fa so say wo mpe baby ma on pe baby ma se no entra na so dwe nya den embra be ma se okay ya nya obi e wa homa no so producer wadaroma aha eja o mari ne wo pase bi wa brochire na em se nkomo ya ye die wo bibi kakra eka yenkwa homa no so na memma no akwaba oyoba na be ma ayo eja memo akwaba me wa ba insurance 04.5 me jozo ma me bibi abopo de kupon adom ye ho ye na wo so nyame adom bibi abopo wana ma eja kwame mari woni ne gbo abusua sen ho me na me di na ti enye ne wo fa kram yo bacho eja wonim ne oka say ba no o he US okay eja wadaroma enkomo aye die yi yaka besi baby kakra na simima osima kakra ude na wo beka akire. Okay, me that I think a couple of weeks ago now, my brother catched me say, me on and away. Mammy Hannah in our and the insurance to the non committee and the private cabinet. I was 1 or 2 people workers, so I say I have no power to get me over this and out of radio and I say.
enti me ni Mr. Fori kasa train me so me mo aka make me the aboa na issue we no ade oba no so said the one is na but medical any Mr. Fori adi and mobi say maybe an some na keka for no one we here me say the million ba me for say me bra wo fi ana say me bra ya me do me ba gina so kakra bi ma me na me ma adomahwefo akwa ba nyakopon wa che ye nkwa kidan so boso me ne da to so aduasa ne na obradwumadie ne mo beto se ye die do ba ko emu nkoma na eguso a ye die ye nua ba na mensa na no wo ba ye nchen na sem nyina ne so oni okunu agya awade ne ba yare enti mfie nso achi no wasan ba betena okunu no fie ya wote ho e ba ti eno wo fie ho na sesei no wo ba se wo bepre eye japade no ka be ma no nche na wo mfa ne de e ma no ye ma ne ko e se ye hwehwe agya kwa me omare yakoma do me ne woni oba woni mare ketua ne wo fa no nyina aba ye di nkomo no oba beduru se wo panyine no se eda no kura no a mama na epre no eda no kura wo manso mu nkata kura ne nchempo no otini esi ne bo se me cha no mama ufa eti ye di nkomo no wo ba ne se de obeya ama me bia wo no ane ho be ma no so se ka de menya mawo ma suggest bibi kakra dwinkyire mu ama wonum se nko mpe ba bi e ma obeyi ntira no nya sumbe mfa hwe ne ba no na eja be ma no so nya sumbe nwa na wade yakọ ofa ne nche ofa na fo aso na na chiri ba wo US a ye nya na homa no so ye tie de wono so ebe ka to aso na fe ye hu na asem no ba de ye chechire no po e de sie nti wa ba me ma akọ ba midin e de Ohemaa Benewaa de enko enkomo no so opanyin pacho to de na wo ka no so nti Maame Benewaa de na me to aso no se the kind of Mr. Fori di nkomo bi na me so senka ye best to aso afi ho but anka en to aso asamne to aso emma me bi ba bia to aso fi wa because wa ka ho asem okay and you said en me kan na say kame an say mi de na me hu so oba na say enye de ba ni ye di mu no but say tia you know said me go for di kan ka me go for na me brother na di kan bi say is here and I said, no medical cockadu. What is was me brother? Omqua in few coca, then say, me brother, old me, me made no more idea him feel no kind. Oh, big mama, I'm going to say my brain. Why are they? Papa, me, my uncle Sammy, now many kind to mouse and Uncle one shira why. Okay, eti me say the awuka enu ye dia nature say asaya dia ye de to be man so say one pa baabi e mo be ntina na wontimi nya asumbe hwe ne ba no wo be fa to hu so no aye sa na te sese dia no de enu na akwa ne hawo anka meduru ha enti wo de tanu ne issue dia wo de I'll solve it na bibia fa na semko yo na kwada no hwe mu because medical akwa fe akwada no eye de wo yare no aga yen say ono no e panyin. And he said, to can somewhere, they will end up losing everything. But be a some no air capono. So be me of at one on Cofonimo. And there are some no more minimum, some no ombusu or more cars, some look on an. The coach can send me bra which Obani away. Minam baby in the bra, or can be busy in the bishop upon a kind. Minam is free a crash after Namogana, and I'm baby in the bra. I can't some now. Just a question said the training table for a crown. As some lad die natural death. But so I can assembly. But that is why my mom said, so of course, I don't have any problem. Send me brass only be or the manner. That be only or the manner. Would I solve it? Not some fun. Okay, Wadaroma, a year, me my own casapi and quetchery. Madam was say, na and come my own. Sabaya yabamu no kredi yabamu ntinka da ben yama obre ben na saa dwuma wetimi ade ama na firi ho. Mr. Fori, ne kasa no me ka chere ne say sisi I know it's either say me bra na be pay baabi ana say oba no obekwa ko pay baabi omo ka amount be said amount bi wo nkomo omo ko di wo na ahimfi ho no enti say me pese me also near you know ba na ya we me bra so ya we between the two no baabi omo ka ko si and that is where me pese me start free. Okay. They are bad. They are hard because they are man to be out. This is the problem. Now, I be boy, man, and kasa no one shen when ye in I am fine in near Chilibi.
say dan na mekopa me ne nkola 5 ni nyina na ekotene mu ana say me kopa ti nkola 5 ni say wo ma me nya botre nkola na me no mu na ti o nya botre o kopa asembisa pa cho nya botre me ne o mu na na ti ma me hwe me ni mu yenu ni nyina o mu ya na obro mo no makodi me maame wona maame o mu ko school ho no nti o mu nyina me ne nka me sa asem no mami me say ya wo na ya me ya bonko mama ya wo na wo kana ene me me friend ni sawo enka nyam se me na me enye me nye kom ne ka se me enti a me ka se wo na wo pe na ba ne kan se wo ti obi ampam wo ena awariguo mpo di awariguo ye bombra woni bra ya beje wa ware ni begina ya sama me se wo wi efra me ka wasem bi wo ba wo to so miensa na nan wo ye kra no enna ma setina pa ne no ti ane boni ni entamu ti kra wo ba me nche wo ko e betena me nche di na kakra ansa na obekuma ase ya so pa de time bi ame ba ho time akwa me e ma wo so de wo bi ame ba wo bo ma wo bo ho ye no ha no ma ne te sa asem go bi de wo gina wo ware kire kra wo time e be ye ho ade no e ye me brother nim me bra no high school ha wutimi ko bo na mane wakuma aba konso no no se friend deda kuma ti kuro yi mu aso no wo wutimi ko na mane no ne ho o ye me ofa ne ba sister kese kokko kakra onu ni ono na ka ma ni kwa mi ni abema ono no ta no mi ni mo ono na wo ko kofa ne din abema ni ono no ni ne we wuni mo ne kra bra ni mo na wuni mo no ha de kana me say bra ni mo na wuni mo no na brand na minim of anima baby are not the minim say what high school ba na oni okay woni mu de no wote wo da fare say woni mu de no wote me a me begina ho na no wo timi kan sa asem we hu asem bi kire e na dan na kwa de ho na ma kwan say o pama no e ya kwala na o yare ni ntia na ka me si ni pia ka kire wo ne say enka say dan kran ka ma so sta na ase ka ho efi say utuba no ni ya wo da na di nti ba ma me ba so ko twetwe saa ne ma we nyina ba de a ono no koso na o kata no dia o kanu eno na ba ma me ma kwa kofa nsem aye de adi aba aha enu nti na ma me twa ne kwala ni ti ha me ka ho asem a nka akora de ka na ya wo wa ni enye mama na ba enye mama na ba eni kwa na ono te ono muni ni pa ko te wona mo ka ma ya wo ya ba uti na du ne una wuni ya wo ka no because emre bi wo ka asem bi de kire me sa asem no me ka enye wo ka sa asem de kire ebi na wo ti ya na wo ka me ka so so me ka so so say ya ma wo so to ka so e bo ma wo ho a bema na oga ware wo me wa dansefo eti me na obi na tina ko na ata wo ne ma asem na ya nya yi ama sa na ye ma ka wo ma ba sa na ba ka kire ya sem bi sa na ba ka kire ma me ni nyina so ya wo ma me so na ama sensem we sa na ba ka kire na wo ba wa na ama me ba na den wo ma na ma he da oba na manye so de mo ba kan ma ba ai obi na ma ba bisa da sa me ma no ho aka bisa wo no aka se me na wo nya wo wa ba ada me wa ba ada eye twaso se asem na ka obetimi aka eno ka ka wasem wati ase ye de kakra ye die ye boa ma sundwa aba ne se wo mpe no sa ye be gya kire die o asamono yaka bedu baby enke di sikra enti mesramo mami wadaruma sasa wonko wontimi nkanti a wo de brɛ enti ye de na siso ni aka no se ye behwe ma panyini ya ye ne no akasai wade edan no wa akopa bi se woni wo manum o se woni baako o se woni sei o pedan ene de se nye single room na batan wotena pe bi ma ye hunu de wanya ye mo panyini na ma ne ye nya mu dansefo ye mo o ne haidan no na asomdwe mra wai amba chomate ba de mesen bisa ye say
ebi adan no seme for now ti sen anase bia tinti ne ye ma obre ye de se ye wa ha enti fakoma agent o mo pedan yi bi no ebi a o me pedan sei wonya ma wo no aso bebebo ya mane producer mane sei edan no manya bi o ye chamber en ho ye 2 bedroom ebo ye sei ni abo panyini na mane na wape e de amaw na fe ye ni asem no achi enhwe ba bia ye besane pon no asi mesrew ampacho kamate yo eja pacho de aken wuji tumsa mama de aken wuji tumsa e ba je se edan no there be mama tie me ka asem se edan no so onkohwehwe se be ya atumdwe beba nti no mo adwumayefo e mo so mumra edan ehwehwe ni ya ni de akire bi ya ni de akire wo de mumra mu bi e mane ha sa there be Okopeda no wayi ni bana kwa na so okopeda na trem na se wa befi wa behwe ne bana ode ne bana be ko no wakohwe no enna mpese mi ho ai mame ni opanyini nwie ewo eye ahoma no so eja mame wadaroma sade waka no ye pese ye chechere ne policy se ye manu kwan wonkopa bi wade mu aye bebre Mr. Fori na yeso ya ba wakache am wahunu de akosie na fe de wode ba no de aba ne de aboho bra why mati na de na me kan se me pese otena bi no ebe yesu kuka koka ta asem we on se ai kame ai se aso onte ne ho asie next rebebe to wate ne ho asie a se de me ni Mr. Fori aka no onko popedan no initially medical ka said the obukao mahimfi ho na emfa nko obiem wo de mi re wadaroma mi emfa nko ba bia wonu kosi se wo be kwa kopedan no bi no de muaye bebre ye be fa de aka na fi ho why mate okay me dan say epa mame hana asumdwe nti ne wo ha hre ye nyina ye Kristofo ewiase we de bia me de afutuo se ye nyina wiase ye wo mu edan eka de fine kosia ebi na ye ti kro yi mu a nyuntuni kesie pa ne braso a waje mu wakodadi eti misra mu bibia bebe bia kukuru kakraka akura no a ye de abotre na eka pacho wati ase enti kamwakoma to jem ne ma asumdwe emra ye wo ha se ye behwe ne aka bia mawo nti mawakoma nto ye mba bia da no ye de beto ama wakoma to ye mo you nti ntokwa bia ne mbiem nya abotre mame me mpese wo ne wase bia nti chia no mame na me hu sa asumdwe aba na ye nko why chia no mame uhu na wase dada no asumdwe wo ho ba kwa me so wo ye ne case bia mbo Oni ni case bia okay eja mpacho se bibie ni ho jo abusuanti asem a ene ye tena so no ba bia ye pese ye hunu asem no na ye di sie nie ye twen se ye di ene bedi a kire bi ne ye hunu dan a ha na bekwa kope no panyini na ba no ho ba ye da nyakopon ase pa na fe no ya hwe se ye betimi aboa no na wakwa kope eye edan no na fe wanya asumdwe ade ahwe ne ba no eho ene ade a ehia mebre no ekọ nanso enkomo mienu ya mi bedie Max Obuaten efi Oforikom very young handsome guy wo bai me hwe sister sa na ono a wosan me mobo yeah e kire se me hunu se ka me bebi san se eye boko de because ase bibi ano wonni mu kunu ni problem baby a wo ba ne da kura nye na media medwene ho am ka me bebisa ne se ope papa no na open this one na agenda so woni kuno ne so open biem ebi se baby wo den sam no nwan wo busa no question no kura baby ya wo den nam no menti ase asem enti wo se wo dwene ne ba ne nkwa ho edan kura wo bi dum wo ha ma kwa wo se sisi akiri to se me se bibisa ase o me ha da na ma no ko fa de ba na tena na se o ha da na ma no to wasa ko fie obiem ebi one ne ma no be kwa kota because if you na wo kota no kura die na wunya ya wutimi ko neke so we man so fu stripfo afa wo woni mu ko ni situation e dey na buy ne ba for mo no we no mama me pese mo be bie mani chese onim ne problem e to wo gire ni pa ho ankasa ase mo ekura no ka wo pagya emma okay eti oye ni pa mo no okay all right wo adwen kire no no de lady ene de nse nyina adwen be ko banko oba no oye ni
no problem to say wunim me dem hu ne say jealousy bi do bi a ondo akratwe bi ntina ama ne kotafio na se binya kratwe na wo ba epo mudi na wo hwehwe se no na wo ba be trato na wo suru na hwan ya aka no okunu atanse aka se ne be ma pedal mame oh we de enye ne sa we de okikan de enye ne sa ka wa me han dan ma odadaada na ka se bi a pesika bi kura me mfa nya adwuma na me mfa anhwe akora na bibi de tisa na we de wo pese wo tena fie ona hwe abofra na honkwa na hwe na wo ba ne mo beto na na we de entwa ye enua ba no onto ne bo ase na ensa ni break akra wo eni brade okay no so minim maame no adekwadia maame kura woye na ye me nwanwa se mimiti we me kware a minim ko na hihye bibia be ma mata eno ma mina minim dia me adwene ho ansa na mina mi che se eno ma na de bra me mina minim ade a me pe mina minim ntuma kura me pe eno kwa meka che be ma se to weto eye de na se minim ho hwe de mu ya se ma me dia ba ena kura mani bi ya de maka ho enti de na wo 14 years nso mo wale ye na hu so onim de okika ose no wo dem ano ti don dem no be fa no utu abato kwanya be 15 enti wonya akwala se wo tra wo se me maame ebiru susu case no so pao mati me wakomati abusia no me nsa enya boa na ye ne Adom TV entitemu ni papa mu na mentum kra we sei emfa mu tew na fe ye nkonyankopon ya Adom akina da se ampare a ebetimi adwa enya nso ebetimi ate de ebesie bia no betimi asi ewo eye adwoso obra outdoor ye tu atufa no adwoso ena ye ko ye kokogina ye enya ba bia se dente so market edwa ni mu kina ye adwa da na wonim ne me ebesisi testi to madaroma ye beche niema bebre na afi friend say cooking competition no enso so etwa dancing competition twa ma wonu bebo ampe ene just say very lovely dan so ye bedin sam no bi ewo ho memfa ekwan we so na mencha nana okese afrane ejuso man hene nana ye mo ha sonko kwan so ye cheche pa say de dano oje ye feso na wo kire ye kwan say ye ko na ahima so ye da si bebre empanyfo pi na eba na ya sante otosu mienu adwoso man ahima na piao you too na ye da se epa na nyakwa ye frempoma oborure na chewa kentembu sori hima na po ye Adom tano duma se hima na da kwa ame ye domi Abrahima na fe assemblyman ya wo ye adwoso atwemado electoral area honorable Kofi Yeboa na afe apie kubi franka wo ye chochofo wo na ahima himfie enti china da anopa brantam na wonya ba bia tsena na fe wetimi abɔ wani akokoma ukofie so a wo de akyede papa bia kofie enna me wigi Handis Palo and the wigi mama but our top high ya the number no is 0544 566 822 0544 566 822 na no me nsa no ba ye mo be dinkra echina ye ni mo ebeshia Lady Gold ebebomodin na wodemo etwa donhwere ba kono tichina ya na wabomodin na wasan ehia ye de ye to ayedwumedie so mahu ye bi ma yakra mo where was I okay mama Oba mama Nhyira wo hey make mama want to ni nyina ye ura bo ama kwan Nhyira akufo ma be ma no wo se esisi no bi hwe ye hwe ade bi ye o tie ura wa ma da ma no oba we otena ne check kakra bia nkobekum be ma oba we onu na wo mia na mene da so da bi dia akoso ase onu se dia oba ne kan bia ntorofo o torofo uni adanse me pacho adanse ba no ni adanse ko oni makabia ma okay she oba no bi bia che se busia po no onye ya wale abusia o me pacho ye mpanifo ye nim ko afa so wale me pewe ni na wale a me ni di nkomo yes na wa direct me na makata se komo abusia ma ne na hwani abusia na me na ya abusia o maame no ono no ona chim ba no abia na bibi so woni maame ne nti tie ana na tie fe maame no ho akola no aye maame pa ne ana ne ba no so ya bani ti da bia akwa wade a hwe o maame o yere no ne maame ne su ne ban ansa ba wade hwe fie na kom enho ba sisi eto na fam
ana nufu no so etumi ehwie gu te se de ehu ehwie gu ye wo liposuction ya de ne ma be wura na jagu na jagu oh nemo subai no because suban se kumba ma unim situation kunu situation aba wo o se mfa no ho anu oba miemia na yan se te se be konfo a girlfriend na wo pa ajapade ade na mani bre ajapade sa hwe mpacho be mama me tufu mpacho wa uche oni oyere tia hwe ba ni suban wo oyere suban wo ye bibia ma ne hunu because ono all the time bia no wo be wu ama na fa acho oba hu so tie me o so de be ma te ho na hu ni suban oba kaniye jaide o kaniye na versa me de asi una so ka kire ma no emema ka kire ma no so mo omukuru oba de sa wo de ba mate na wo hwa ni no ma bi ni fa ho ade wo sika ma ni hunu wo ye adwuma wo sika bu botom enye be na ni oba sika ese oba sika yese na de ma wo sika sen me ma na ja ba ye mi oba no tia no mo anda kuleti no na mo mani hu se ba o ye 419 wonim de ntia oba na fa ba bi tie e fa ba bi tie oba na wo ye sa o se be ma na ware awaware no no wo ke se ejapade no so ne ye na ono wa nyini se problem wo mu nti senka me tome enti e kwachi ene wo se ye mi a ka mejiri me mma no o se ka hu se woni be ma no won kola adum se de wo mara na wo ha wo mo aba hwa okay na mo eye ma da no man kan ta se be ma nya yiri me ba ba me ja be maso de ne de o hwe ati se o so ka bibi se o pe ma kakra ba so se nya sa na o pe so che de mo dwen no ho de so o divert ni ba de ba ko be pese mi tu mba wa ne maranti apozi se o se wo bia wo keje ti asma wale no Facebook aware no say 100 a emu 10 na papa adoso kra 10 ma fa na sa wo se wo ba no a chese me eya na ye me ya me ba ba ma waduru se kwa me control no na control na de o se ba kan ai Maxwell yeah that is Maxwell chese obi a ne nkwa bia ne nkwa bi onyini che bia kan Maxwell je ka de bi wa over the table the way the guy no a sending some answer na mu so ye azan guy no yeah we floor star of what floor star of humanism she o sha se so condemn oba na mebo o sha se o ka de otumi ye ejeboa efi oba na de che se o mobra o person odi bi sey mu na de o tie hunu se wa bon modern enti se bibi kosa anata se oba ni momu na kwadwo de na hanta ne na homa so ne na yi enti na o ma na ibremu ne sa janse se obon homo de wo se wonye hwe dabi o de sa de ne tu etirim o fa kola na anche kura ana oni akola na ka bom enti omienu ubi so obi ama na nka beto ware na we de we be ka kiro ware we na brother bi okọ Salome na o de tie masemi okọ ye no sani ama light of wo nti no oba no ne anda we ne manyina agua konwem ti wo ye fast abafie na wife suffering se chale brafie ya na mo hwa homa na mo we na bekoso ano no brafie be di no si o do me ba na hima me ba so ye de ye wi wo ga ni wo nyina wi ye no na ye beko ho bata se me hwa de bi wa fa na yi ne na sinimu ade a hye no wanhwe say oba na anda we no fa hye oba fi odu fia to me hwa homa no so ne enko odu fia na so light ne no se adwoa ohun suban bone ade wei eye packet ne gu ho ohun ahinti me hye ne nyina ebi na maxo abeye no enti ye twa sound okay hello hello hey na dey madam I'm here mo hwe my na ye hello Ohemaa
free Swana. Yes, I'm from. Hello. Good afternoon, Ohemaa. Good afternoon. Medofu di baby afrefi. Pacho Mike ni o makranso. Mike pacho yonko. Ohemaa no question pa no se na de mu nyina mo adwea ko benkurumba. Me de me franchen kakra. De tie ne se ohun se yi bema no. Onye mobu. Bema bia obekwa koye oba ho ade. A obeka se ye di bema fu oba bema fu fra ba bi gina ho a kire no se ye ne papa abra akiri wo ko hu se yi bema foforo enye no kure because wo na okobusa wo na wo soma wa wofo mu kobisa oba na chi se oba na ne papa we na wofo wi ndi se wo mu de ne wo fa kura begina ho a enti wanti memu sa se bema no akra no woni abusunya papa ni ne abusunya so na wo gina nti bema bi o sa de ne bia enye no kure ena fie ne nsoso no wo ni me se ewo ayi sumogre ade na mumu ye na hu ensi bia wa se wo de wo kwakọ ware wo ba de na ba betina wo no be ma oba ne de onu won na bontini ne nkura no so na hefa enti se wo fi se ade ne ye sumogre de na chena mu nyina mu ntunam na se ho asem ba na ahwede mu nyina me da ase da se ne wadwenche ye ntwa su nko no hello Nhyira FM. Network in oh. Okay. Yeah, Fabi Wahai. Hello. Hello, I'm my papa. Been patch or woody, baby, afraid. Oh, that's only one. Yo, mammy, my uncle. It's never got free. If I'm a show, and you're very your pocket, that's not him. Hey, look what I saw. It's a done only about some of my some your post of honesty. And son, shaving of one. Why? A home of only mammy, only of family. There's all kind of uncle, and I don't want to hour easier. And then they want to much. And I say, if that has a shower on you, but I will say, not to say about what comes to it. Then they will keep a while about the king. I not doing that. I'm one of the bed, the very thing. Nhyira FM. Yeah, I'm not going to say. Some of her, some of the amount of Uncle Head, my mother, I don't know what to say. There's a yummy at them. That's what I said. If you're not in the channel, nothing to say. Yo, Edruwa, Ebeko, lawyer, ho, Yanya Mushu, Mumpo, who is say, a wild band, some said they walk on one end to Santiago, so you need a tree. Okay, young Fafu from hello. Hello, Papa. Papa. Good afternoon. Afternoon, Medofu. Would you baby afraid fee? If I just let me tell you, I'm going to drop washing. Yo, Papa, Pacho, it's you. Oh, me Pacho, me the machine, my family. Number one station, most of them for program. Pacho, percent, me up for me, no matter what. Just to present me from almost GSA. The Obano job, my friend Babaji, I didn't say, Papa. I don't know, Obano, so I can say, Nhyira, Pacho, Yem, Papa, you can't say me, you don't want a man. Nhyira FM. You go for people who live in Tema. Fine, Bama, I take the idea of manager. I don't know, Bano, Timon, Timin, Case. Those are all be an energy. I saw no vanity, nobody and no more can any plan. Oh, me too, Timiko for the Universe, John, Mamma, no be a slap of father catcher. Then I'm Baby Adam of a panel, so Musso, or teeth, and also a move, story or henny. That be Obama winning to buy. Into the mobile station, you're not some Papa Biano, or Pierre and soon and committing a jabba. Also, winning situation, wouldn't Papa the Diao police station, the people in your business. So, somebody told me, you wouldn't mush you. Oh, a dino so me one person room, man. A club of open or so, and calling now with Savannah, or Baba Kotava panel, one person room, some content from Munchiamano. Okay, and also I didn't share. Right, hello? Oh, me, my hand. Yeah, Joe, made of Joe, D, baby, afraid. Oh, for quite a new muscle was at the Mampon, could be actually not. Oh, Kafra. Hello? Hello. Mommy. Good afternoon. Afternoon, Pacho D, baby, afraid.
I saw Quadu, and I just say that. Auntie Quadu, yo, never be able to do it. Yes, I do. That is what I'm strong. Now, any other man, and I'm can't any other man. That's what I said. You won't care. I also could move a panel. I could be so banner. So, it is like a man, and some are maybe a long bow. Or Mr. Mamma and Miss Sandwood, but my man will be. And that's about anyone and think of or for the year when you fear the man no. According to Bible crown offer, and look at what you fear there. So about what's the one or by where Berman is the one crown or one man, or back or say and one man so I don't think when you walk up there, and you will be here. What does it for? So to say what good and I see honor. And as a balance, so I did go soon enough for some. This is something that I question quite so I can't do someone. And also, I say, I would dear. They said, can I go down some man? Yo, Mate Epa, okay, young for hello? Hello, Nhyira. Papa, a friend of him, Wadarma. My brother. Next year, I put some money and when you back, I'm the war, I'm back here. Okay, Pacho, it's you. Mammy, Mr. Obano. Also, a duku, not a wood standing, I'm not doing and pass it around. I'm a review. Mammy, to my young contact for no more years, they're good. Manu, I would see me at the Madame Massey. I would say, Mansof, when in the okay, hello. Oh, man, of a quarter Milan drop. Nothing, and dear of a quarter. I dear say him what was she? Okay, hello. 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 Auntie Aldeniana. The Patani. Oh, Pacho Yankwa. Obama. Me. The Pacho. The mammy no Obama. The Mrs. Sansu. We are seeing the idea double today. So I want to bear man. Well, I want to yet. Nothing to copy a bar, say. Or how video I get bar. And you can say, Uma, food baby. After this, Sanakuman was swam or Obiaka sword night. Obiaka sword in the house. Because after we look at Sano and more control Kuma. The Bakabia is a Munaoka. Yeah. So I command that way. Bearman met our way. So I want to play. If you are new one, I see. I want to get a bar and flower. Okay. Well, free one. Hey, and a DNA. Hello. Hello, Mr. What's that? What can I say? You might let us say Papa. You are Papa. If you want to tell we get Papa. Let's go do what more will know what it's better was I won't kill the child. It's in a Pabasa. Okay. Was watching channel a year, young Fabem, you know, being so soon. Hello. Hello. Madame Pacho, do baby afraid? Nana point something at Osmini, and tell you. You, Nana, my it's you. Mamma Nhyira, another from home. Now they make on the head. Then my dear, who will feel you now for poor hour. You can't pass. Mamma no. If you hold the oil of if you mamma nipa, mamma better and say, Obana Baba Warren, if I penny. I don't know about my own. If you are here, Mima from the Mihuni said, Beman one from Soho. Oh, no, Bushia, Mima Bushia, Bishop Bushia, ye worry. And the drew also will be sorry. I can't not bear our leading. We shall let him go fast. Wait him in Anna, wait him back. Edi bema na do no nim se wo de ne kire se o papa ni eno de wawi edi misre isi na wa gu aba tere na bema na ka se edan na kasa ensem pi wo ho no e mo nyema egudu ba bi se edan ka bi fi o mi no nyina nsa na abo wo di se de ye ta ne se bema no ko pe ba bi onya se nyu bi e ho ye kama on pe mo ba no se de ba ya ne ba no o metumi asere ma sunja ba ebi ko mpa na sunje ba na kwara ne hwaton na fe o ha na amane no
so atika tramom nyame kamo yo ye da sipi na mitimi mfa ofrefo ebiemu na menya birthday so na menko AB Herbal Center na Dr. Atinase yenene eni enkomo birthday say bay wadaroma we ye ma fianchi wa very just omu papa money echi ni adam say hey munya botre because maso or the asamnam Maxwell Atinase mimisa me say kwan so etesey bema Maxwell would you obey to me sorry na omu de ombeje from makakra ha okay Maxi at say bibi I fine okay area you don't do nam area de boko na 2020 na me be a friend who so Vivian on Facebook. Facebook was muta shia ne amushia ne say munchre me big mama we na ke nam Facebook wa wanya bi oh any o de okọ me share ne Facebook okay na a lockdown mu ti oro aka na me okumase okay ti ofri akra be dey me nche okumase 2 weeks okọ back na ancha na ka chem so onyem me dey tum na me call akra no na obogum straight anchakra oh yeah sharp good okay and I call akra back akoda me when they share in the family or mama say me na me ne on baba na enyim okay so they back to Kumasi and me ya masede oso me bi akakra ko okọ anteneta akakra ko enti owo na me ya adoma me ne me family fi Kumasi akọ 2 day ni wa akra and I back to me back to Kumasi me family na me catch the family say and now mama say the be ya wo enkoye ententem no nkoma ne ntan nchen for a while o de oben ubia no a hunu bia na we na ye we na bia ko yi na ko na yeah okay ti number 1 na no nka o ma ne wo ne nchen bia kra no e she school ase so le ban so she school ase 1.5 year no focus school o bada dana o me 2 pe ntu o 2 dada za obi share Facebook ni no ande no okay onto ono na o 2 actually okay the first one kasi ko man ntan nchen na bia onya 1.5 year akwana ko school na bia ono so ahye adwuma ase adwuma ka so besuan so ye 3 bo and also so nyamia darom eneso ye da fofora obade waye wahyehyade ama me ne umie no pepepe ye da so tenkwan mogade mu afusane ede eye obade na daroma na waye ye sa enne ye bas ne to hwi eko ejuso dental supermarket no so na oba Benewaa ni abusua ni nyina team ni nyina akodi djuma papa o magi djuma fefefe ede amaye yeso ye to aso ha e wo studio bi me didi so obi biara ho ye eneso ye kuta unsa eda etwa to kra e wo bosomi we mu bigidi se yakuta yensa ni mu bia ne so awrade adom kuta nsa no nyoma mu aye hihye kakra wada ni mu aye nyunyunyu ni nyina mu no awrade wa hwe ye so de a yanim se osana no ede ebe sane ye papa eno nti anopei wa ye krado na wo tie mi a ana wo hwe mi a wadaroma bomodi odwa obra medie so ene eye djumedie so ya me pese me kache o se eye adesua eto de bia yese eto de bia eyesu the bible crack o se de ani de osunu nsu de ani ne nani age so enji yani da enunti ya da board yes ene so me won komo ba ko mi bedie ai me won komo ba ko mi bedie na abrantie fe ena watoa ye wo ha ona ne odina na sam abedane wo de adwane atoa ye say yen kabi ma no enu ti yeso obradwumadi adwuma ye bia no ye said ye etu ye dane asam ne de poma no poma brane etiye enu ti odofo ene yenua Maxwell Boaten ofori krom ton ena wadu ha na Adum TV abantinema obi bia o hweye akwaba edeba Adum TV so djumedie obra djumedie no na meka ne tim ni nyina ewa joso denteso amudi djuma kese pa ede amaye na yeso ye wo studio bi
ha ye gusua ye di dwuma no eno nti wada o ma nanyi wa fidie ne free ama ne ya sanse ene enkoma ye bedie no emu eden emu ahyiye papa enwa Maxwell boatin adwane abetoa ede na sama bedan ye se yenhwe ne yemfa yie entu ye eno nti mema na kwaba na mabusa ne nantese abranti afefefe na etise ya no pay mejidi se wadidi bibi ekoye de o ye sure pese wo ma me vim anopay ma vim no enye eyima me na ede na de onam anopay ewie de me baya boko right oni bi anim year 2020 na me share lady bi a friend no owusu wa Vivian social media Facebook na the operation plan ma otema say o akra na mo kuma say enti no free akra ba kuma say be 2 weeks no call back to Accra and na okache me say ofefro man ka say maso onya abotrema me ushia baba we Facebook so na say na won komo twetwe no because me hu say ye kuma say ha ya ofaru krom ha ya de ye ni akire emma etwamo sabi bagazo ne front axle bibia ye adwuma kokko tietia den kwa na bon content kodru Facebook so mommy na ye lockdown me shedem enti ye phone na edigi ani na me nam media no so na me copy no so na me ne didi nkomo na me nkomo ye ne de na nkomo ye ne dampa tie ne de no sai na nkomo na etibi ya baba wa ne de sa asase no na akoya ayonkofa normal one boni bi anim enti emi no enya interested ewo ye say come together ebeboy so yete ye ho ase na ye share planase e free ho o share planase ampa de mu odzene serious one right to aso enti because if you want to akra ko dan wo de share na busua seminar menene omba no am saba kumase nti ancha na wo former sopena menema busua fo ko akra ko to akra ne din kama na yenyina ba kumase nti me be decide say the beya awo no samba bi mu no enka won tra ne ma me nchen for a while na no ho enchene na say akwari ye pani kakra anka me de na ono to adwuma mu because o ye say obesua etirebo e kai enwe ka na o say ofri akra ba kumase akra won woda very difficult say about tie no kra no obi hu ye but ye ho yare bo akra no oda ho mache na akra no isu any experience was animal no ono so any experience it's na kwa say yes struggle ti miswa daroma yare akwa yare bibidru ene nyame ya adom akra no ho to no for 1 year 6 months and sana o say juma se kumase itrebo na ti osua ya 6 months pepe no so abre ejuma sua bre ababa wa no sua juma 6 months pepe o se o de apem ho a the reason is say madam emo treat no madam etiatia no madam no na no now sa catch a different person or bonte say me say onya kwan simini oma onya kwan ye food e ma mindi enti na me se onja ejuma no babra no krobia ni we di gu mani ma ase normal enti yetewo sa for past 4 years onya ejuma da enti bibia Maxwell bibia sikasemu bibia mu across school fees across them never church me ababa wai awo kana sebe waye ne ho ade e ba chede onya ne ho ade na esi de na onya oba ho ade na wutimi no tena sa wo hwe ne se oyere na me mpene sa decide say nka first one the buy no e ko to akwandi no kamene family dwen ho say je nkoye ne ho ade prep but na me nim ni suban ni ye was ye meeti ya na ni se ne buy no tena instead study ye ho personal na koye say social media no so na study ye ho but say oni ye mi ni ye te na me hu ni suban de ni nim so ne ho ade no ka ekire
They say no fan say what can't sign your way in what church my fast forward no say na. They say ususu say ope say ye na ye near boa. They say no, Mama. Mama say on your supportive. Because past 4 years I know what say on your supportive. The reason is say Panatria mono supportive. Very good. The reason is say past 4 years I know 1 year jumano. Me fan say on your jumento, unya one city from Boame. When I scabian from Boame, Timia, no, me need to cry out and provide it. Not to be a single day. No, because the beer, my dinner. And then, sorry, and Max was doing pray. Even crowd away food in there. I did cheer, still some man chop money because also people be to know. I'm about show a Juma Benaway. But I'm a storekeeper. Storekeeper. Store by dinner, what on distributed drinks. Obi a Jumana. Obi a Jumana would say, I now so Jibosumi Akechia. To also born Humodin, Sabaya, about Franity, Mosum betting and Yabi at the affair of Fran. Now, as some cockroach come and have me, if I say, would do my thing indirectly. Catch me say, on poor be a Juma. Me was me, you be a Juma. But me found a light. See, a CDC February, and now will be introducing my Absa Bank or a cleaner. Why cleaning for 5 years? Maxwell, yeah, Brennan, Timmy, found coach, and I said, what's some yet now so cacra. And since I will born your money be so. Now, Okasa, Manyanti, yes, and so Obaya will born a quadri. While I accuse you, Sabia, winning in your bar, Edda, and now one another. Na se se die na si oba no producer pusu ahoma ya nya no ahoma no so enti ye hwe na ye betimi ene no akasa ne obi so no so na no asem so be no krasa they making se woni na dam conclusion no menini ni aba ne ndai woni ni aba ne ndai to you they woni oni aba ne ndai na die enti na omo accuse so woni oni aba da and the reason is say me send ni aba ne ska bi akwane request is ska bi frame ho se o to atade Mamma de mano, a man could di or no mamma fonso. And see, Ujina so can say, says Camilla manager say, be boy and tem. And at the same time, in a quano chatty. A quantity D and Chebe 3 weeks. Or choir no, I'm sorry to say, or buy and chain okay. No chum say, there be the reason they say, it's a baby or why. This is that emunim no. Like the Piagon say, and this is the needing como, Kama Esri. I say, "On feel okay. Man, you worry. Bibi on can't share me. This uncle dear ni muno. And I suspect say, meaning you're banu bibi." Right. But chain na menko ahumane so na mene onua bay enkasa. Hello. Oh. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Other phone patrol area. I want to say. I don't know. And what other man want to say? I said, no, me patrol I Nhyira 104.5. I there you person no dim komo. Ye busa say anua be ma bi aba Maxwell Boaten aba say woni ni nua oni wunua ba ene wo etwe ye kan say abrabo no mo twe empena na empena twem no nsa wo betena wo nchen na betena wo nchen no ensem bebre Vivian wo betena wo nchen no Vivian no na ye oba no okay Vivian na ye oba okay Vivian wona woni Maxwell ewo ho amone no awoba wunua ba abetena mo nchen a ensem apiepie mo che se eye Maxwell ni wunua ba yi ada I said wo bo be mai kwadu na no kra bai ene wo sa asemi mu auntie patrol na radio o me se nya bone ana e bone kwa ye krim. Number so I said that was last 2 months and Nhyira was and on my final of a travel say you come back from the same balance. And I'm say okay. Then no answer and more about it, and the man says into November and maybe kind of Amanaya away. So Obama said yeah like oh my and I'm say oh no we are not see you. In so the train my woman to Juma ban and literally say Maxwell Patrol Media benefit is to offset or buy and change na. I sama Obama, but some is your matter. 18 years.
That's all the time. Buffalo, no, oh, my number, you don't find it. My number. Into the car, I don't see, you know, and I'm a man in your area, a buy. You are to me on about any answer because on your car on yet. Now, no matter for some reason, I don't think I can't tell you about the baby. That's on your idea on yet. That's one idea, Madame, on yet, Miss Poma Jumamba, and some of my father, the boy you cook on yet. A good man, a car, if you don't know about it, no, Maxwell, no, you buy the Dana. There was already kind of one back at one. Me, my out two, me own back at one, last one. I mean, ya bear 3 months more, and I'm the man, if I'm by over him. Some the hemi. And Tim Alco, the enemy I will say, of Hamama, a general on my Abrams or balance. And only me a buy of maybe bear 1 week. If you get 1 week, you must. You have no and on a man. But if I was part of the for the baby. And if you let us put name of the one of me outside about home. I'm quite a bad hour and said, you better this not on point. Much I can't say a year, a fast from about I will move or about the 30. But I come off no good human. And can you say, William, and buy no good woman? Right. Vivian, what I remind you, said I woke up say, when you are bound and no mammy buying, Sabrina and Ma Maxwell, and you are quite who you are buying. You are fine. When I your introduction, and I say, about the same on any Benyankita would be. I think that's all we got about in China. Never let me move the summer for me, Yanaka, or the after like a Juma, and the other song to say, India, J for Kelly. That's like a puzzle. And then the by a little baby, no, something in the on it. Jimmy Craig, Mama, you must all bounce for you. The car said, yes, I did. Why you was already when your wife woman had a baby or your wife is my body. That's all. It's me, Metiopa, now, Mammy Bussau, quite bad soon as I said, who brought Maxwell Quabi say, one who near bay, I died, dear Nina saw, potty, now would you not saw what they cast at some. Ah, okay. That's all. Last week Friday, no. The back at one, last week Friday, Saturday, Friday, I just hospital. In the last week Friday, no. The time of 5 minutes, without the woman said, no, I did chair. I was sitting in the Barrow Hospital. So I shall more than the money for hospital to buy them. Look up the whole family, and Van and the die. My dad, what they believe in and they will not on Maxwell, so you don't buy. You know, them man and Yana, we eat and have a picture you on the phone or some other chick can have show fair fixing. And for first what the pan, and I'm what so. That's all for you, and something. Oh, okay. Okay. You must all, or the man you mentioned, and getting a more from a special boss one. The boy could shriek a cratcher man audio on the sign and your Mexico, my William Timmy shows. I see my show, and I make a you see, Anna. Me and some of it phone and bread. Me and nothing. Me and the bread and the machine, a big man and chain. You know, hey, I didn't have also. Yes, what am I doing? You know, sending movie do now. You say, because I'm so mommy. I don't know. Baby, that mommy, baby, I just said, would you not so? I love you too. And I say, let's meet. And I be mommy, who dear course support. Now, I wouldn't so because it could be say, I want messages, but a BB and trigger. And I be being pussy say, BB course, mommy, baby, who did you not so? Ask my the question and say, Mena, if you are, you say, like, when you are in and I said, you see. That's how audience we see a moment. A little could you only for the night you see it on everything, and not upon an account. I didn't share, and I didn't have and to be a first thing, then you know, men to catch all. You didn't have kind of call you anymore. You are not meant to show from the finish. Mamma, dear, me show me Peppy Binion, swabbing a Bob a branch quad, may slow up Bomodiana Pebby. I wouldn't Gina so I deportia. Said I make a big crowd who picture be, said you are in a home and I be at a big pinion and swabby. I mean, that's all. I'm so good. Anti-natural videos being almost by all doing the yes, I mean, I'm fully finished. All doing never doing one sponsor. Doing an every year, I die in the bit of me and a farmer now with you. When you think you phone, so that's when you say, I had a bonnet. One farmer, and a fancy kind. He must have any million a can say.
nti na ɔsika no baa no phone number ya SMS kama media ba se number nti wana na nti nya no so wɔ dɛ wana ɔte ma ka de me na ɔkɔ ya akɔ ne kanokre kano wana de ba wana nya na ka ni classmate na se ma na stay when you school no school I found to this kitchen there and find share no school and what Jaroma where the Maxwell no ate am pesa wa to anum tuo na busa Maxwell de e da wa koma support ya pesa busa Maxwell busa no wote ha via Maxwell kasa wote yo me say inti also ni guys nice many Joyce any BBI many Joyce me who Joyce ho kra da na me na kwa you inti one penny da me say Joyce pe tinhia o baby a es enkoda o baby a da me boni amaye de say me sendi unu ba ni sika wa bra ono wa request for sika free me ho ti ho de uji crime say obi say uska onya ordinary person unu aba o fie no ma o chop money ma no chop money me hwe nkra ni nyina kama me ka sa won hwe no me ka sa won hwe nkra ya we say me ma unu ani sika me ya we come ni sika me ya we say no pe dia o come ni sika me ya we ana say bia once a while oh de bia very good and the crime is say me say ni we about sika wa obusa me say Maxwell me here sika we ato ade mana say offense catch him w ade ka ama me na so me say kama wase ni kanama afana wase ka kama ko kana pressure na me say kama ona dia ama no enkai ha me so we be my say kama na dance be na this kanama no ni ama ni o feche could be see some say say kana say no he me say ni phone so o feche could be see some say ni kana say ni phone so o pese de so na say kanama bien Auntie Vivian me pa charge na so Maxwell so person busa wasam bi ya fare say me uni ba no bibi ye secretly and ma sa send sika fa o ma me phone so say onyi Auntie hello Vivian me so o say o person busa wasam bi Maxwell me so wasa sisu bi me che ya kokuam and I'm a physical fat oh my phone so say only W then kind of come out and mark and have you. So what I'm not saying or kind of question one and say one of them is kind of marvelous and any family. The would not so that can say me Joyce OBB as I knew and at the same time audios I will say me no near Barney audios who's in Minka say Baku imitate must we say a preview and audio. Akano menti wa ko na wa miti me no akoda wa ha audio no ba ko na me ma ko pe na ba mu nyi audio no utie de na free mu yere me say audio no e de na wo ti fa audio no ho kire say Maxwell ni Joyce ada le say o pe no kwa na so no me dada onya ka so ni say le mi je no ba so ni fa fa de so o fe no so ma na ka na dada so I will say wentie which means want to be free home. That's now we accusation say me nada. There you. I can't buy the audio the moment you should fully finish them. So that's why. For me, how are you? And I'm so excited. You are so excited. And very. And then come away, we want say about Vivian, or Gina Ponso, with Sano question, my. About Vivian. Uncle. I'm about to say. I'm sorry. Yanko Pontias, Yahoya, me pacho. Audio na wote no wote ne se pacho ma adofo no wo mu etie ni YouTube fo nyina ne Adom TV fie nyina etie na leti story na wote no wasum no me enji I think pacho and say me no audio no o fi bebrebe na de first one dem ko tie na me say max for ne dem ti we ti for max for na no ka se no anima mi na say the leti no the me ya na no one ne na jo mo ne nyem sele na me think I'm a video no hello e dey look so they are dancing if you want to be in there ban from someone of our or you show fully the but they can't be you can't be only on a phone
Vivian Jamin Shira. The Vivian Akan, you must swear. No cresse or desa audio no Emma. There is nothing like that. Say, Makacha say, managing or audio. Vivian was. I think no correct. First one. Audio first one on the max for the Tanya Pano, and I did my code time. Failure with tea. So, Lady Good. Mammy Samisa, same way. How about Vivian? Uncle. Me pacho, unu ukununo, maso etina yeno. Wahunu sa kwanwa wo accuse no wahunu, wahunu hu bi sada na. Pacho, hu bi sada. Na je se ho de ogini di meboa. Eni pacho be ma de ya trust be ma di. Ire se hu ni bi sa nti ho ne de uni bibi kan wo hu sa meboa. Eba time. Tamba show. E ho mo de aba no pete e kuri ebe ni se wona ma na so line. Period. O say. Ani kana, me just say bibi ka e si wona asa na ntamelo. Dire se ni na isi a wona. Na ya ko se wona ma na so line na ya. Aso ne ero no problem. Enti unua no, ye hia unua no. Ye hia unua no. Ana wo wankasa nso. Producer no be kasa ye hia mo ha. Because asem na wo kan no wo fat. Wo de ne tangible one. Ana maso de no so ye exclusive. Obi a wo case. Enti producer no be kasa. But maso wo de no ma wie me pese bisa maso asem. Maso me pa che wo ebra wo de sa ska no ma wo de tambia wo ma wo ye ketwa no akohoma no. Se wo yiri nim. Uhunu na ada na sa ska no de ne si kwan tia wa ma wo yiri anti na ofa kuntu na se eno beka se slow way one country wo yiri se me yiri ketwa no ntade se munye ana wa bisam bibi nti me pesa me de ma no na mpo de ne si kwan se wan fa nsi wo yiri nsem se je fama me de won se me maniska or bra me catch Vivian first me maniska anytime sometimes no Vivian ekwa adwuma kora ansana me afifia kwa adwuma ekwa adwuma very early 6 by 6:30 no afifia so 7:30 to 8 ansana mako adwuma enti se me maniska Vivian enya we je se bia ni mo ka ni na ya de aka che ne se maso maniska wa maniska mu odu sada 300 cities wa maniska dabi o maniska maniska bi apart from 300 ya odu man Lady Go dia mi bisa ne twato ne se kaka utrim woni ni nkomo bia eduwa because asema mi bisa ono eye nipa dodo nipa etie ye nipa hwe do so pa oni ni nkomo bia mi ni di sa nkomo no bet nye sei ana me na di nkomo bi bet enye sa akwa no so nkomo de edi me ma ye ne ma di nkomo ete say o ma fi wo ma pro se to we de oho ofo yes sa nkomo bi sa ye timi aboa fa epe ho bet nkomo Debbie oh me ho ofo awu pie mama de ntia meeting nya sa ne say ma fa ne say enyina ye family afa ne say munya mo ye family yes ni ni ano Vivian no ana ye ma no ye te be mo no ma fa ne say ye family ana me da no ti there is no way say ni ano wadi vie say ni age but obey bia 16 17 that age no Maxwell mama woni Vivian ene onuaba no eda dan bakum ene mofra no nyina ada single room na kwan be na fa so woni Vivian esiso na de na ekoso oba de a happen oba de a musizi na basa na kwa way bus na Vivian kra no before this issue no yentemo nyesa before this issue woni Vivian montamo nya de na asi ama montamo nya se na me ka asemi me kan ya bedu baby me say anwi Vivian anytime bia no akizi me say me ye ma asem abonten adwuma na me ye me na me da adwuma no ana adwuma say ye tu die sika wom like e first ka kase pacha kase enti ansa me free adwuma mako fee back no bi etim taking bia 9 o'clock because me try banker
abanka ne ba ebegis kan sama yede ma kofi asem no yede bekonkon ha ebrenenti yede bekonkon ha na me gidi se Tuesday ye benya o maame Vivian ene Joyce na omunyina aba na yenya yatena asem no so nti yede wo besia ebrenenti yede wo besia na yahwe na ye nsaka wo mo a ye beto nsafra munyina na sofo enso bibia akwait nti yede Maxwell asem no ebesi ha odofo ha na yede Maxwell asem no besi anu ti no ye bepo akodi edwa kakra ye beko akodi edwa kakra right apostle ya ekura me nsam mienu apostle papa abadwaso omes for edi abadwaso ni nyina ye chalco ye wo the peppermint and ye wono lemonade na uti din no kura obi nka nkyerɛw ye ka lemonade a wa wonim se lemon ankatwade ya ani bidie ene de aye na no na wo de twitwi osi a se enkawa wo nipa no mu sabi wo ni obi kasa no pimpiri na chi ni sa anwoma no hu bi kura eno ti me kan from abusua nyina se kwadwaso ne kopa bitona enna ebusu se ta ba bibia befa bia sa chako ubenya bitu pesi aposi o papa we so ye peppermint eno de eno se de e kan edin no eso ne honam se peppermint na che se enham papa na we no so e white no se e ma wo se ye fita wo do se wuti hwe ni se vita e ma wo se e ye kama enti pebi na to na o mess toothpaste baby biara wo pebi kumasi ha wo hwehwe o machi akwan a Ade Cadillac building ni mo opposite Solid FM inside KJT aso wo benya bi o Dubai KJT Dubai o pedodo atua wadaroma na wa friend number is so 0244 Pamodian Trotto 710 306 0244 710 306 Bomodia opedodo atu a mese enye na wa baby biara ebusu se cha baby bia wo betwa ho bia wo benya o mess charcoal toothpaste bi ede abo bra na efie no mo aye enika ahomeka heat patch sade akada bia ya se sisi yade kotodwei ya chinka sai mrebuo nesi atika abusu enema ne mrantie nyina ye bre ye homekura home wonante enye ye sa homeka heat patch wonya bia ayete se plaster wo wire mu a eduro ne tare mu kufu hye wo hwedi ne kura wo se heat patch anu o hye anu ti baby biara ya wo ya se pain no benom enuro ya benom a ebema o liver no kidney abesese no nti ya kan fo sa de wadi amawo se kopa bi ne to de ani se wo ye nkwa na omoma so nam heat na wo no ebetimi ahyehye wani na akra wo hwehwe o machi akwan a origin chemist ubenya bi Ad Farmer ubenya bi DM Sphere ubenya bi South Health ni nyina ubenya bi ubakuma sia so a Danny Farmer Alpha Dio Panacea Pharmacy ni nyinara ubenya bi Koforidia so Garson's Pharmacy Eastern Chemist o hwe o machi akwan a enye ya akwan kwa Koforidia ubenya bi Tamaleso Malarigo Pharmacy Takrade baby a flower abuakwa pharmacy ubenya bi ena no chemist so wo pedodo atunku ade a meldaroma me sofa number 2 trimu mame pa 0599 802 297 bomodi am sesi subiem 0599 80 2297 o from wa ubenya bi ahomeka heat patch or say feel heat no mame right Pretty Lady sanitary pad so na me way Pretty Lady sanitary pad o hwe me table so a ya hyehyɛ nyoma ne fefefe ai abama emabawa yebu yensa busumi biara yekɔ ye chikɔ bu yensa moja efri ye hu ba no ehia so oba bia wo siesie wo ho sanse wan siesie ho a eden ka ebrɛw ni nyina ye ma me no mo nyanya o mo menopause mo nyina mo hia sa Pretty Lady sanitary pad bi bomodi ebu se cha baby biara na de ma ne ye ni kakra ne se enuama bi omudi aguma ama pa anu o hia etimi prevent candida eye ema
yare ya ha ma bebrebe ya ma yase entimi enchi ma nyoma enkoso yie no ma nka ba yase no sanyo no nya omo de bi agu pretty lady pad yi mo sanitary pad yi mo enti wo pa bi ato a wo benya bi ato wo oman mu ba bi biara san so na omo wo no panty liner no eno eyabra wo bu nsa wie no na afi ekwa chiri no wo se moja sufini no ebiba no eno so timi de nka ba ho nti wo mobomoden a de sa panty liner yi abadwa so sebe ya betimi de bi atoto panties ni mo sebe ya ema wo ho enkoje enka bia ba bi biara wo befa Omasa bomodia so adwen ye papa ne mame ai amaye mre obi odampam oyare the hospital na ontimi nya no ho hwe ajanan bakra won tinka eno ti omobomodia aye no can say sweet parents we was sweet parents oba tampa ankasa wa ye we dia maye se ye hwe sa de kotobi na fama eja ana ena awaye mra odampa we eye ne panty wo de hye na eti se de wa hye ne pant kama ne ho beri se we say want bibi biara san so na omaye no pampers we de empanyfo de o adult ai eno so wo de bo papa ana maame a obeda na ho a want boni bia bibi biara enye basa ewo no ho na mesre wada o ma ebusu se cha ewo adwaman so bo modin a ne pa o ma kira kwan o hwehwe dodo atua o betimi afre number is 0242 770 304 bo modin atie ni 0242 770 304 e won se sa nyoma we beka se ebi abusu ba ma we de dance wo so kra ne se wasa the gloves de de hihye yensa eja se ma me eja nanan ya wo betimi de asiesie ne ho a no so nkwaye extra course mfa mounty eno so ebi ahihye mu a wo redi ho ahihye mu bebre a ebrebi a wo beyi papa ho ana ma me ho no wo betimi de ahye wonsa na wo de asiesie wo mo baby a wo be ho wo mo wo amekom traffic light and pretty lady sanitary pad any about ya maame no mo enwoma no so na ye ka wasam no ebusu se cha bomodin na kope bi eto bomodin na kope bi to tap send ese me kan cho se ade we dia ba mo bibiara wo amano ne a wo se wo di sika ba fie ba hwe mofra side chicks mane wo mo na se kitansa busu ni enwoma akwaje ya pa enwoma ye de bomodin a na omo ka cha ntade ma eye ni kakra ne se tap send no o send dia now the Nhyira promo code is Nhyira FM promo code is so o akonya se obedi sika bebre $10 ne ade $5 nti bomodia na bomo wa UK Canada America enkronkro Australia baby biara afana bia amano ne baby biara wo biara obetimi ayisu tap send easy fast and reliable enu nti bomodia se odi sika no befa ho ama daddy ana mami ana abofra no na ono so esa right one slip we eya ade abedwa so ene ye kan form obi biara sabi mu amuko empa so amuntimi nna no insomnia yare ne di insomnia obi oda ontimi nna obi ada no no nko awoto betena sesa ono anani nkum ono ohu de onye ne ho ade abedum wo manfo pa bomodin na kope bito na wo bie so a na daka ne sei na etie wo bie so a de obenya afri mu nie me kanfo de ama wo bie so a eye spray into be spray agu anum 4 times me mpese meye na makoda eno ntino wada ma obie umia ne say 1 2 3 4 pepe na wodi agu o katre mana sesa wodi gu katre mana sesa obeda na ho kra wo ka se ahwekora benya ne wa beka se moma me ntoa men na ne so eno nti me kanfa mo bibiara ensomia achichire wo ana adwendwen bi nti wontumi enda no bomodin na kope bito floral diaper and floral tissues as mean can't you say floral tissue and then baba wa uhia handkerchief ya na wo di twi anim na ye fi araba bia hia tissue ade be paper wanim kama ye wo tissue ne wo tissue na de wo di ye wanim na etete ni bi da bi wo di entisa bomodin a na pabi na to wo ya gentleman pabi na to na emma ya no emma me no eja no mo so mo pabi entoma ye ma me no mo fansiesie mo fra no ho se be ya timi ada enna
ho wo de ba abofra oda na ho ma wotimi ye obi bia wo pese wo ye obetimi agina agade aye waduane kama na da so atimi ama opriafo na oba no so atimi ada yie papa eno ti Flora me kanfo ma obi biara ebu ewo oman mu ba bi biara ope dudu atu a obetimi afre wo mo wo 0246 426 172 Bomodia Mami si esubiemu 0246 421 426 172 Bomodia right yeni ome kwakodi enkomo ye ko doctor akachi na yene no akodi enkomo tia na ye fiwa ye betana ba studio bi ya bedi enkomo yeni dwa kakra awa utie anase wo hwe no aha Omi Herbal Clinic aya sweye no ewo kumase ye wo ebuakwa sepase akra nso so ye wo awudome runabout ntimi pa ocho se utie na se wo enimu hawo nko a enne wate ye nkan Nyankopɔn asia ba behwew fa ye namba no frɛ ne bra na Awurade mfe so mmoa wo na empempi no da bia metena fidie so a mechechiri mu sɛ eni no sɛ ebedumu a ana ebefra eni ken fra prekope ye wo ensencheni bi wo ho a ebeda bi ewo ni padua no emu ene che sɛ eni ni ebefra obi wo hu ade sɛ bɔ obi hu ade sɛ nwusie obi wo ho ensuo ta nani ɛso obi wo ho anani ni baako hunu baako ehunu de ehunu no so watena ho a de aseye no a ehunu no ebeba beka de ehunu no ama no so adum ntime pacho so utie me na se ete ese wani doctor kan kire wo se glaucoma aba wani so obi kura nso so wo doctor kan kire ne se entin no a efiri na adwene mu eba nani no eso no entin ni bi ho aka ana se entin no kura no emu atete mesero fa ye number no fe ne bra na Awurade Nyankopɔn emfa ye nso emoa wo na afi nso so oba adwa obi oho a nani no enye ne ya ndutu no enkeka no enwo no eni ni nso a ehu ade mesero fa number no ne frɛ ne bra na ye ma woduru se doctor kan kyerɛ sɛ wanya glaucoma ɛna kora no san kan kyerɛ sɛ glaucoma no nya de sɛ ebeye ye efiri sɛ entini mu atete a meme se ya na nanom ewo ha benura ye frɛ ne 20 ni a entini bi mu ate a etimi ekeka si ani ema entini to enti wote fie o twɛn de agede bɛyi fa number no frɛ ne bra na Awurade mfe so emoa number no kumase ene akra de no na medical abo no we de medical abo ene kumase akra ene amanone fo no 0550 57 00 75 0550 57 00 75 me pa cho other regions na aka no mo so de no na eda screen no eso no eno akire no ebia wutie me kompo waiter ebo minimum anasa hernia how ana fibroid how me pa chopa sa waiter hernia na fibroid no sa how ni nyina no aye ade baako eduro baako na medesa eno nti na maka ni nyina abom nti se wo goiter anasa fibroid ana hernia abeto se bi me se me ka wa yanse a fa me number no frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo enuro no ba bibia wo ewo Ghana ha sei so opese emfa eduro ni bi mrewo a wo ba jo aye de beba ba bibia wo na afa amanone no so no country bia wo no uhia se emfa no ni bi mrewo a ye de eduro no ebebrel na eniji sem ne say so wo Ghana ha nko ade a media duro no kura ebrew a me mpre me ho nyi sika no ansa media duro ni bro na so nsa ka eduro ni wia ansa no asende me sika e de abreme na emu mesrem amanonefo ne de wo bedi kan asende sika no aba ansa na masende eduro no e de abrew me pa chopa munti ni amanonefo ne de obedi kan asende usika no e de aba ansa na me ma sende eduru no e de abrel enu nti se wani tutu wani kekaw wani wowo uhu ade se bo uhu ade se nwusie ensuo ta wani so wani no baako hunu baako ehunu obi kura wo ho aso obi firi ekire eba obi hunu so obi na eba na wo atade kokko anase tuntum na so se nipa no amen no o hunu se eyekofi anase eyefia mesro fa me number no frɛ ne bra na Awurade Nyankopɔn emfa ye nso emmoa
enu achire no ebi a wutie me wode no eye stroke no obi wo ho a edina to fom timu a woje no ho a enye obi kura so ho a stroke no amasa bi mesere me kana no achia obi kura wo ho a kire se wada ho a wontimi nsori a opese sabi okogya na kura no a yabo ne diaper me pa wo chew family number no friend bra na awurade nyankopon emfame so emoa eni gisem ne se me ha no ye ma woduro no ne de mpaibon so taawachi wo hawo ni bi wo ho a esefata adura ye de aduro be ma esefata se ye de mpaibo taawachi ansa ne de aduro ka won so a eye saa na ye be ye no e de ama wo afi no stroke no obi wo ho a ye wo yare bi wo ho a ebo na so wan hwe a stroke no so e de ho ebagimu yade bi ti se wonya diabetes anase pressure any diabetes eba enipa oso a aging eno crampo no ede eni ade glaucoma eba esa di stroke eba na se edi stroke ubrewa ubo so tia fom a na fom na ye dofo se de wati afufuo anase mattress eso no ana obi kran so obo se ne na ho no na ne na ho hyehye nti se de ointment ano o hye anase nsu hye anase ne nan eben eja ho ne eja no ebo ne na ho no eye stroke no na ebo wonkan se wo befa wadamfo anase wadi ube ye nua na wode wato dem na da bia wo na o hyedem ho entintwentwen wo na ase bo modena fa me number no frɛ ne bra na ye ma woduro pampa bo nta wachi na awurade nyankopɔn emfa me so emoa enu nti obi kura nso ho a oni pressure ni diabetes nenso so da bia ne nan ne nsa ye ne titiriti afi nso so no da bia wuti afom a efom ye ne dofo anase ne na ho ehyehye no mesero na ho hyehye ene wuti afom afom dofo ne de eye stroke ene pese forward amfo enu nti se o sa ha wi bia entwentwen so ne bra ye ma woduro ne ye mfa papo nta wati ne awurade mfa ye nso emoa wo me number no eye 0550 570075 0550 570075 me pacho akra ye wo awudome runabout kuma senso so ye wo ebuakwa sepase mo beti wo sepase gawo me pacho akra ne ye masa oba mesro ubebuki ansa na waba ubefrɛ number na ya bono na ye buki ansa na watima ba me pamcho pa mo amoba ye muki mo esan ema mo kofie no mo mfia fom so nkyɛ debia metena so ameka sɛ akra no ye masa oba frɛ so buki ansa anya sɛ oba o ka na de ba ye no ye besa am watu di abante me serow frɛ ye muki frɛ number pepe number no ye 0550 570075 0550 570075 ebia utie me u prostate ehho aka obi o ha ne prostate no just ehho aka nti odwonso a sisi e na dwonso sa den odwonso e ni na dwonso sa den me pa to fa me number no frɛ ne bra ne ye ma oduro na awurade nyankopɔn emfa ye nso emoa obi ko ha doctor so wanya prostate cancer ana prostate enlargement u prostate ne de ne nyina wa ha bia wo hu bia no ba awurade nyankopɔn ebefa me so aboa wo na afei nso so no utie me upe ba de ato na so ye de ebe sero osuma nkora eba akora obi ba na enipa na ne buofu esanse wini ebe ni bi mesero enne awurade nyankopɔn de me aba abedomo me paucho pa bo modena fa number no ne bra bo modena fa number ne bra eba ni mpo de oba adwa so obi ba behu ha eno no me nipa mensa o mbeba aba behu no me de aduro no be che won eba ne de no eni amumra o emeni me woni pa baako ho woni pa baako aha makoma so ana ba na ye nhwe ene ye nhwe wono na eni gisam ne se eni gisam ne se nyame beye eno anu ade ebi o ha nyame gisam o fa me so aha enti de atian se o ba do ye de duo ne mano a na so wonyinsen wi a ye ba betena afidi so aka so wanti me wuni pa aha so wa wanti me ne be yan wanti me ma afidi so me kan de a ene ne hu fata se ye de du no be ebe ma no because ye pese atiefo no hu de nyame na me so ye de be enti o ba do de Kenya ba ko de a ene hu hia kwa se me fe de aka no wo ne de mi se ne timi ba kura keka ma
big mama ebe so mpe wono so tata na ni what you say enti ba no wo ba dwe di Kenya ba ko ha de amo amaka no de o ba na tese wa boa ho na eba pepepe de na nka me de che ne de enya bi wo ha sei enti enu ano enti me number no e 0550 57 0075 0550 57 0075 ana maka eba ne de ne se wa wo ba akra no so ntimi nante wo bi wo ho a wo ba no akra no ntimi nante akra na kadem obi kura wo ho a akra no wo fifiri sen so nante me paucho so how no bi e wo fie di ade me kan wunim ebi kura ho akra no ya ka kona se e nsu ba e de enye nsu ba bo mo ne kasa ho aye dene obi okra na nadwini mu aye mmere what you say oba do ya kan ze se de man be kan we say no mommy a o te ya say no ne bana no kan wasem for nadwini mu aye mmere me ma ne duro oh doctor nyame sraw na de ebe wono yes de ebe ni de ebe ni me de duro ne ma no a na wa lose odo no bosome ba ko achi no ye be ba fide ezu nso abeka de aye de be de nyame nam me so wasi aha edo de ma asoma doctor e ka wase what ya de ma na se ye be so be kana to wa me kan de anu so ye nim de ebe yo what ya say enu tie de edo ne ma wa bosome achi no se nyame nam me so ama na ni so aye krakra no e kwa ye be ba beka enko yen so aye be ba beka eya de nyame na me so aye edom waduro nyina wo awurade nyame na dwene mu kam awurade nyame de ya na tie ne se doctor obey what ya say de ya na tie ne se wo ha no so ka se wo keka e be do so do enti me number no e 0550 57 0075 0550 57 0075 amano ne fo no ofra and the obedi ka send you sika no ansa na de edu na bro wa amano ne ho na enso wo Ghana he ya de a ye bedi kan de edu no abro nsa kan edu ni wia ansa na ya ji usika nyankopon enka obi bia onyankopon enka obi bia ho yako doctor kache ekodi nkomo kakra na ye bebro era studio A na yadi edwa kakra ye bedi dade akosia wo ho de right and fire too far and so the ho efe me da se ansam ketwa abusia edwa de bra adu so anu nti me Yo de ba yen so amiko yi a ehun sem bebre afi kwa do mu busam sem ay transaction ho da Debbie enka chipra akacha offer say on download tap send so download tap send or send this come away e beba to mobile money and our bank account simple tap send yeah tap send now okwen tap send there wiase afa na ba bia obia so wo Europe and America Canada so kura Android o so kuta iPhone o and once we download app na to phone so in the process maybe say promo code den no about Nhyira FM ahye ho e basa automatically no ye cha £5 and €5 and ye more Europe so America and Canada ye cha $10 for free o send this cancel ye nto we tap send there no fee hey they just say o kan yo tap send papa no yeah ojo what's on this channel okay any mama check them some fro kaish assume tap send party jack mama we asian can you hey me daba ofa pacha mama fro he no kwa woni abri say maso ya hiro nana na den se ba bia meti ye tumi o na me wo fa send me sika di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount yo de ba yen so amiko yi a ehun sem bebre afi kwa do mu busam sem ay transaction ho da Debbie enka chipra akacha offer say on download tap send so download tap send or send this come away e beba to mobile money and our bank account simple tap send yeah tap send now okwen tap send there wiase afa na ba bia obia so wo Europe and America Canada so kura Android o so kuta iPhone o and once we download app na to phone so in the process maybe say promo code den no about Nhyira FM ahye ho e basa automatically no ye cha £5 and €5 and ye more Europe
So America na Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento. Tap send it there. No fee. Hey, Neje say ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish. As soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Offer, pacha mama. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experience and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experience and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba! Enra no ba me boy. Enra no. For the punctuality of the story. No. Oh, now for the punctuality of the story. I say, uti ono ne story na. Na mnyanti oba ne de. Enti na misusu se, mitie na asem na bi okofri ba enti na misusu se. Na oba ne kasa no, oba no ni case. Oba ni case. Oba ni oh, da bi nyasam ya ba. Oba no wo case. Tie. Oba no wo case. Suban bi wo mumu. Menkan kyerem awo mam oba bema no o se one na yere ni wo issue kakra oba so one ne te na one ni wo issue asofo tweme na memma odofo nyina kwaba adum tv ya babie mo studio b ya ba ye be pensem no mu yenwa bema na sem no emu ohun yie na asofo ye bema de ense me ya ka se wo ka bia ma mema obema no one oba ne na onwe na mum suba bi wo omam oba bia wi bia kokora menka ho oka ho mami nwie ni hu asem no he oba ono oba ate ohun na oni no problem kakra problem number 1 oni oyere na o suspect oni o ye kokora osusu se o twempana na wo koye ko sa oh yes basa oni oyere ehia enam problem ni fie ni dia opa ye kokwa sha dwa on suspect tin so sa unu obate na woni nya ansem kakra sa ya kakra sa ntwifa so kakra woti wodi se kwa na wo chate osusu se wo twempera e wo ba bia na sa ware mu ye hia communication na dia na wo phone na ye communication me pa chaw enka bi da se awadiem ntokwansi minka se ntokwansi so for want dem kan see awadiem ye hia communication no me tiwo na mi phone so dia na pa kire me eno na ma oba no o se we ja atia from am se lady go da ya ba no ayi dia na ba oba no susu se ni kunu ni nya free na o kunu se ni kunu ni ne yere ne nua atate ni nua o se wa wo yi wa no ka so ni ne yere oh ne yere ketua na mi nua me na me ti awade ase ana ma me kan se mi kiro oba na dwene ye ne se de osi abema no wo Facebook a otumi ne twempena sa no ne nua no so twempena da ma ne ntesa o
Bueno, ontesa. Adia na ma wo hu ya wo kasa. Yes, jentia me hu ya me kan ni. Hwe. Bema wati watum. Ene wote. Asante wo unua. Esan fidi no. O ma me ba, o san fidi onwale wo. Sa mema no, omho na. Sa mema be. Come tell mema no. Bema so be mpaduasa. O tiji unua. Esa. Oh, tie. Wasofo. Bema no. Bama no nyabani bia. Oh yeah. Kasa ma mema nko. Ade kwaso yi. Me say anura. Woni obi ni bibia de nti na mokọ chat. Na mo ye audio. Se de ho asam na moka. Woni me chat. Woni mi wo bibia. Sofo me no chat. Woni me chat. Me sofo. Gabi. Oh. Me no ye colleagues awa. Me no big mama chat. Me ni akosu chat. Me no wo chat. Me ni yere. Afa djuma ho. Adenti na woni me chat. Na woni chat no ne efa ya kan say communication ho. Once I am a ketwa de. Afa communicate. Yes. Communication. No way I go school. Abaya no so. E be tell ba say where the be ho a on tiase. No be no. Where the very on tiase. Me and you were not there. You were not there. But and I'm saying for the punctuality of the statement. For the punctuality. Innocent. 100% plus 10. Oh yes. Obano me diagnose Obano me so any case. What case? Obano ni case. I am man of de sabe tablo to omukunu so misusu say me yese misusu say on say Obama no can say ne yere kwa no aduma no oye ne he carpenter ni tailor ni travel ni ene ye waduma bi ho okunu ye bia susu suspect no ne ma tailor ni obesusu ma sisi o te ma say aduma bi ho na okunu ye bia susu tata no one ma na ye adwuma eno no nya hu sika de ba fie oba ni case mi tia na asema na hu se we ayi case enya kontomre nya kontomre kwa we de hu afi agum say we free na ye ntoa ye nkomodie no so Vonvas travel and tours me kan che say akwanya abie ama obi biara person tu kwan kwa amanone country biara mo to say US UK Canada China, Japan, Germany, baby biara, opesa otu kwan ko. Akwanya da o slot na da no for 30 people. Tutumika onya sa ebesa ejawo. Sa akwanya yo ade abama o se efa wo hotel reservation ni o ka sika sam ni sa anwoma ni nyina wa fa ni nyinara. Eno ti sa o hwe sa nkofo ye che akwanya me pese me kan bebre. Tu anamo ne ko ayija. Omo bon Eco Saint Road, omo ben Eco Saint Road. Ayija Kumasi near Victory Baptist Church. Na omo number obetimi afre esisunie 0531 bomodian natural 085 235 bomodian na safre metimu biem 0531 085 235 bomodian na fre na ni omo twetwe nkomo na omo cheche onsam se de tete na akwantu ho ensensam no ebeye easy kra e de ama bomodian o osofo na wo ka bi menka sembi wa ha hwe me pacho minua be ma bia enye hu ni metia makacho se emasem ene sikani bre ene abufuo menyem hu ni wo ho dabi obi odi ni hudi bi otom sanya ma no hwe sika ewia nipa it doesn't matter what sere wo so akono ewo mu that is relax we nipa yeah etimisi yeah oh abufuo ewo mu enti enye hu ni se me ebi ntimi nyame Ube ya kami ambu befu pa. Kwa ya abeka mi adu baby ametu bro. Kwa ya sika nti sofu sika ebe wia mi ase mi din. Se me mama ben me a. No be ma wa ye mistake se single room there. Hia. Sofu. Me yere kofa abaya bi ba. Me pamo no. Me say efie ha. Atuo ba ko pe na me ntwe atuo mi. Anya sa wo hwe o mato so. Mama no so wo hwe. Anje sisa asa ya kan say akatwade atuo we there. Na bi ya ka yi watermelon to. O pe tebe. Enti se bama me nua ba no sabi o wa hunu nyansa. Single room. Unu kumte. Sa de wo si yamranti se na nka wa han chemba ho. Da bi me da ma na set. Opa no. Yeah. Opa no protect bema. Yeah. Tiemie. Oba won protect ni kunu obeba fam. Enti Bible say they are helpers. Helper no nya bibia nko obibia mu nyina. Buame na mankota amane buame na mesofu djuma na mdi mankogu me hwani. Buame na fie ho emkwala ne maya na won yete compound house a obae buawu kunu. Otemase njesa na ni yeye ni no abodam. Otemase na otimi unu kurute okrampo wo be wia na wadi. Ese me pacha we case we me logic complain ema IGP onche sa ba ne be man.
Auntie Vivian. I mean, you couldn't answer because come fast so temple and Joyce. So I know, Mr. Minnesota. I'm saying to Auntie Woman, lockdown. Obi ahye dem eya den na mokotwe mpena echu mpena on Facebook so tabi lockdown nim no konya no waso watwe mpena no on Facebook so tie omu ni omu on Facebook but lockdown nim no be share ne nche nti obumra so lockdown obia ni wa otwe mpena mra no ya ka obi anse ne dem ke ya den ana wo be share kuma so tumi da to pafi akra asa to power asa na manyina wa be twempena awo ayi ofori krom ba ma ni tedie mo de no nya nda o te ma say enti se di ositi no sa no susuo ha me pa chaw oba bia no bema bia ukunu me pa chaw bua no adentira bibia timisi na bema bia nyinu ni media ni wo bema ana media mentesa ana oba entimi ame oba bia me pa ya na hoya nwa pa because ma menka se minchiro last na we mu na mfiri yemu me pacho last no woni pamu no opa bo degree opa nyango sra se emfiri mu ani bra no wani ehwe na ka se ejina sori na nim na na ejina bonti ni eprichi a ye huru di akwaso mo nyoma akwaso aso mo feel bi masa obi a ujina wo sra wo so an concentrate wo bible nim no wani ye de na ne me wo sra nu David ensowe me wo sra enu David ye ensowe ore hwan you ran yere oh yes ana na mani pa bebre na bobo fom no me pa chaw enyo hu ni me mo ba me me oya ma so ba ana wo ye oba me no chate hi dear ma blocko me pa chaw dear na de asem ye de e ba and rema na twetwo nyum ba o wo ma je mu di bebre be yin ombo fom no kwasem enyo hu ni ma ba me be o because we ba ma so ma wa dwuma say ma so na do so asafo ni yes ye de nyansa na ye o te ma say ye wo ba bia aseso woni ni nkomodi ana woni ni entamu no ekokoduo o te ma say nyansa me say office na we your ba we na serve me na okoba na we o ba we nti ka benya kura nka ususu se nka asofo die no etwa se nka omo serve asofo nya ya na ya kire yen say o ko akohwe oba na so yale a fa be ma ba ko oba ba ko kam o te ma say yan ko sama nko to thank you kunu sa nyansa we ayanyimdie o te ma say hwe aduma mu hai Nhyira FM ha Nhyira FM ha aduma from ayi abonte from security eba be wura reception eba be do news fo ho eba so fo ho nyina ema nyina ho twa amani nyina ho twa eto apio anantu nufu abasa enti sa so wan sha so how say da bia me space I will tell you any sorry da bia me space na yen sempi because udu Nhyira FM reception what ma say wan hweye wanu nsem nyina besa Maya na ba na say it is space kata onyo yes space me na kasa say obi oba bia ehonye tu mintu mrante no for so bia me pa chaw me mo ne ento sa ema no betu adi wakatu adi yes enti anyo hu ni bebre ana me no ba nante amene na nwe da abwa ware Ote ma say na me dem nya sika ni bra sika mu oduma. Eno ti na me catch us I put it to you say boy wari abafrai. Boy wa onwe. Tie boy no onwe. Na say wari na yere na ma na we. Wari ko awe ba ko pe. O de wari ko wari ba ko. Na ba ko eye pe. Wo free ba ko ago say. O ko say. Wo free ba ko ago. Na ko zero. Because of my guy. Ada na odunia ba ba show. Money kasa. Singing room. Ada na odunia. E ma bebre ye fa mistake ra. Ofi kromba no afra ni nia we. Bra betena me chenko school. Bra betena ha bra. Ebesi o. Sa problem no ye den. Ebesi. O ye den. Nipa bia. Ha, me ni oba na ye adwuma, no oba na ye adwuma mpacho man ga. Because oba uche ni sika ba ko pe. Mienu miensa pe. To so o person oda wase. E ma bebre so da wase o person ode na ya se ne da wase. Yes, o cho ba nti obi yere ya nchana de. Ye ncho obi yare de. Baba bia o cho ba de ba. Na so say me ma ne mom na expect say wo de wa ya se mom be da se. Fine. Say nu ti no no so cho. Mo nyene sa se da no asum bu aya ya se. Oh yes. Ma me line so I cho ba de. O cho ba de 1 2 3. O say you go. Ko yan ko fa ahoma no bi aye hye ko fa college ne bi na yan che omo so adwenkyere. Right, hello. Mama, wow. Yeah, Joe. See you, baby, I'll free. So, I think you and cow. And cow so.
any insurrection in Nana, Papa Yachum, and then I cried, no way, I can't call it PJ, headmaster, and Mr. James, secondary committee of Mama, and somehow, as I would have anything in war, or so for Pierre credit, papa. Now, I'm making out of there. Tell you another for Carol, Ubian, a Juma, a penny pass. This is all your bar is open yet, my woman. And we have some more you can now, that year, and yet, Papa and I, and for so what you about instead from there. This a year, as because they are, what can be very day and Maka, I mean, Casia, but the women ask for honorable wine here, and I found to say, as I can't assembly mine. And yet, there was a young couple shop, Papa, and far for hello. Hello, good afternoon. Afternoon, my pacho, Dini, baby, I'll cast a free. Pacho, Mike in your man council. Right, in Pacho, and see what drink. Kakra meeting ya can say, Minya Bermano, or no one a young from so much idea in the buy. Because the car was sending, you know. What girl, no, Elcraft. What's the winning it at your phone? Didn't I send this to Ganama Lukusi or my meso? Let us say a whole person command, if you be no man command can and two. Do you have dinner a 2 tea in a year, get a man and mass what tea is the one question get now and at 20. It is well now on kind of credit. Nearby, you know, or buy Yadi of a kind of credit. But yes, in one castle, now some fun at them for no way. Hello. Yeah, chat so young coffee be manone. Hello. Yeah, hello. Oh. Yeah, Lady Good White. Oh. I'm Pacho, I say. Daruma, I swear, or Daruma. Radiatum here, Bishop Man. I'm say, Yemiaban, or Nickis is sending Bishop Okan. Bearman, 1 year, I don't know. Send the email or Casa Ecosys, and would you say, Bema Ben with Jimmy Four, wouldn't say, and you are no mean. Mammy Corona, the money will you know, one you wait. Now, was son, we could send this Cakus, Mamma, so the Quadada, no more, and 1 years added. Because boy, no, so what tea inch, Dana wouldn't send here. Our programs in the the bar. Who know Nipan bar, Obenya, and the case no guy. Into the so open say, I don't know, yeah, the new big wassy, and Cabon and Cabema cry, why yes, I think. Just say, the knitting dear one no barn cram to Cochrane, Bearman crank a bit one among your bar, so a bar say, moving castle. And to the Bearman can of me, Bearman with G. Bearman, Bearman on yes, I don't know, but to Obano, Papa, that's a fraction. Said they all knew Yaba or Yanni, if you know, what Yano. And I say, a Hanon or yes, Anna, and when the kids be auntie, little good white, one mamma's son or so. What Barney doing is by boy, dear. I've been Papa and the wood team, born with Yagu, Bolivia. Yo, yeah, that's the Papa. I am for hello, good afternoon. Me. Hello. Oh, hey. If I tell me, hello. Oh, me. Yay. Catilla back on a Hansas assume. Unia Bema, original Nigerian in the bed there contractor, Papa, Mansumu Kuti. Evangelist will have a Sabana Betty, then Miss Cameron Morans, what market him. May Bonito, a champ of both in of a cottage actually. Mamincha Padre Hotel, a watch him. Oh, me, in a memory view. A memory none of brandy better. O kasa din kasi mo so pe masem kakara na se bi producer mbemba beba na so pe masema se bi ma no bi na bent o betre ma he be bia na lala tin be bia na waji so wi se bi ma be pe no na mom ye ne ne kan ya ana ne ge ne kan ya na wi e bi hu kakara se o nu aba ndi ni ko ne ma no o hu pictures bi wo so se oni obi se eno oyi ya no ebo ni kun ni message bi tie na ni am be ban be film phone tin sem e bia ne ba ya ni about the phone fees. Point. Yeah, man, the message me a man. Maybe I don't way. Maybe we're kissing or doing some war. Don't pass watch on maybe a person with you. That's it. Right, young for your chest, so now young for hello. Hello, me. Oh, don't forget to say.
Mama, me who ya pa na unse. Father Roma, if I told you baby I can free. Never try your friend my be am kasa free to drive. Ya minister of finance ma pa obo. Aya ye. Ye ni abe ma. What me kasa na ope. Wa pe. Na nya na we nyendi. Because I was sending my buyer, I could see in my medicine. A horrible mistake, a two asset. Because how said Mina looking on a boy, Minutia. O mammy, Jessica. Mena, Mimiana Bamen. I then a mimic at me at the bay office. Now, Wona, Menina, a Genia Bearman, or taking away men. Hello. Oh. That's yourself, Fabian. Hello. Hello, Madam Good. Hello, Madam Good afternoon. Casa free. Yo, your family sister Adwa, Miss to espresso. Blano, Onye. My lady no. I'm not even no money in this skin. Or na ji say that no, because me sister couldn't make a cry. Mr. Kutuman Miska, Mrs. Tenny, and when Chester Mr. Kuni Marching Pena. Into only our Kulan orchard. And yet the may now no moon, but no one can show me. It's only a dozen person when you're my papa. Okay, so when you're my papa, Papa, do I drink? Hello, and coffee for so. Hello. Oh, my. Yeah, Edja. Oh, me. Oh, Papa, my son was Santima for Piazzi, no tackle. Oh, me. I'm a man who will be up when you are on Nigeria, about the Tinko, they didn't contract a papa, mamma, and Chiano Pana, a temple government to take it. Oh, me. Yemi Abano, or Mrafo. Now, when you're but today, and when we say a new penny, there's a get them, I bet Tracy, and you'll be anywhere. I dare you obey your baby now about the cat and I'm in. Never when you not do, we say, scan what the ma, need a kitran, when you need BBR. It's any about when you're but today. If you are young, be now what day, yes, I yes, Rano. I didn't want the assembly 2 minutes and cry. Now, you Oh, young fat or fufro, hello. Oh, only other for Bacho Casamitio, Dodo. You Bacho is a kind of catastrophic battle at the one. Hey, mammy, in Samaha. By I'm going to tell Nimiana, what one and nine and Yano. Think I did, yeah, think one or one on Keke. Think of person called Yano and call Mamma missing you. Call Mamma missing you. Now the oil and the one year with there. Now the Oki candidate, I quite to say a boy. No more yes, Mataya, not to be a beam home. Okay, about him make a crash idea. Who yet binum, where the assembly I can to send the men who yet binum, when you made was no adventure, young call for Frosso. Hello. Dini baby offer free. Oh, may I fit fight tomorrow? Because I feel bad tomorrow. I'm that man on you. That's all very yeah. You didn't remember that. You could be out in Hokkaido. If you have a Sakana, if you was never. That was it. Last call. Now you're Fako baby. You're fire. Last caller. Hello. Hello, Lady Good White. Hello. Me pacho what to say? Dini baby akasa free. Lady Good. Because of what you're from Nhyira. Ya chiachia mu nyina pacho wa jinche ne sei obo de fo jimu nyina so pacho ma jinche pa em se be ma no oye ma na ye ire na hi odi ire hi onye wa we pa dia kuntu ye da wonu hi right oye ma na hye ne ire no nti no be ma ne ye sa no nyina nsamu kabia ma brantie emema nyina kabia ma brantie so for nsa wo ya on the winning side ba me ntwema okra ma me nti birthdays in free mo na fe ye nto aso eye adwoadwowa
o see yan kan che mama Gladys say o mana woda papa o mana woda pa onyankopon hira no na onto ne nkwana mu saa emmaye na on hira ne na sefo nyinara eye adwoadwoa e na odi we mama Gladys a wo patase right anne so mahusie yi eye matade ehemi eye Victoria Void o kwamo market ho kwamo jom ho ohwehwe Victoria obenya no wo 0245 231 048 0245 231 048 Victoria Void or kwamo market ho ohwehwe na ubehu no ho ene manimo so me makeover eso ye premium beauty salon ano so hwe na chi akwan a ono so wo bom so sisa chi ya ohwe na chi akwan number ade be friend 0243 406 975 0243 406 975 ono so wo sisa chi ya bom so ya wo hwe na chi akwan ya enya ya akwan omo nyina esiesi ayfro ene sanwoma ne nyanti ko ha mbehwe kama osofo anka me ya yese so wotie nkomo imu pa se de mu ka wonwe no ne ade no wonsusu se Joyce mom ene pese o separate ni nya bai ene Maxwell ntam on say because we hwe scenario wa be kan brofo wono na kofa fun abade abekire ni nwa ba se won hwa de hwe picture bi na ya dai wona ne tira odada wa ma na hwe picture bi a o ma me separate bibia na emum oba na otia wade ase no metu ne fo so tie otia wade ase wotempa ase wa ba ne de wa wo mamu mienu ya mentu ne fo oba no ode baba ko na ba yo da bi one ne nya na wo oni ni nyina oni ni mienu be ma no oni na wo ma tu ni nyina onye ntum se yenye ne ho ade yenye ne ho ade wo ye obekọ abreko yenye ne ho ade obekọ abreko ade na wo kasa sofa that's right be ma na oni ne te na oni na wo bra na abo bra na ebo bra na wo nyine ni wo akizi no se bibi ntina ba toti unya bibi anyina mu wo de wa adwen dabi unya pe nyina so uprove ne say ewai wadi ama wo so audio bi koso audio anti ono susu se me ba ya maka kire ni patre na ka hu ade ne yam hye na ka ne me da hye no so maka kire ni patre se ma fiwo seto eno nso afiwo seto de se won kan hwe eno ana wakan woni na so audio no na e se o mo be ba ti oni audio bi o dabi ya fa no format o pese o play game na ya tra ho ya bra na ya te gato na ye play game ade adwene de wi anipa no watwa mu wei dia no wo o sofu ande bo we no wale no ofi ande oba wale me dia nko ba kwa yie wo be go guntunkuri enti no ama ware wanya enti no ama enti on tena hudi sa nipa foforo bi a anka ge we welcome menya o wade o se se on timi fosu no dabi o wade kan kizu o se onya boafo ne boa e woni tirimo wo sa ye ni sei o na fofo wo busia o enti se wo paware ha mistake ni pa ya wo suda atine bi na ge ne ye no de sa wo tete obi metie mere no o tete me na wo ma me hunu sa wo tete me wo nya me da I swear to God kan be so kan be so one day for Tivma one day for me tete me enti game no one day for Tivma one day for master eno ne ye de me hunu sa wo tete me pato temi ye so wo obi nam na wo ya de na wo ma na hunu sa wo tete na ni nko ho o che no pato temi enti sa me yere no na me say wo ya de me de mani bedi wachi a me ma hunu me show he me yimani kura e ba beto manim sei nemom ni maunu sa metetawa obawunya hunyansa ebi no ayeboy no enti sese no do ani ye ni bibia from now eko wo hu se na ere ti sei enteta no wono yere ni kuru ti enteta no John life man obeso no se enteta o se ye video anasa kwa WhatsApp in question no ono na meme susu se ni ya ba no se ye video anasa kwa WhatsApp ana o se me sako patre na babia ni instant ni kasa kire no so for bibi dabi the punctual lie no se bibi kasa kire we fe no punctual lie wadwenim ye fe no punctual lie eno ana eku no nti saa de no so ta de bi saa kwa da bi obekwa obe na adwe se no kunu twempena onko ana okunu ni ma ya adwuma
Brother. Yede besi ha evre no ayebe yede besi ha nyame adoma echina so Ohemaa Benewaa beta na gwam na wadi dwuma no sede ete nti se wanti echina ya me birthday Actually, your birthday. Don't worry, Crenshaw. So one thing and Kabi, my film from Mama Nature, Lady Gold White. I made them see her. Now you better jack a cry every about Cosia. I was here, my yented air quay. Area Abusia, Lady upon Sia, the other suitim, ye didra. On you to live in a can as I say, ya dear, ya, or Sisica, when I saw ya dear bed, then put when you need ye. And until name Dr. Dawusu, Wadinaja, Dawud Eba Hospital Limited, at Biene Procacaka. I'm a big ya dia me babu sui etete wo whatsapp bra no fon fidie mu wo hu ya dia no nitine nan no ma wunro entu ase kwankwan fama awo hu nsem na etete wo mrefo Dr. Dawusu wo ba wo beboa no watimi anyinse atimi awo fa ba low sperm count infections e wo ba ni be mamu stroke account dem fa nyina dodo ma swema diabetes etete fracture hypertension ye ne se wo wani betre ajusu krapa old metro fm building ni mu Dr. Dawud say wa Genebre Dawud Hospital Dawud Eba Hospital ye be ye prona to rawe na ye to ya dia say emfa emma number betimi afra doctor e was so 0244886437 and I say 0201681717 for doctor na so apom dey timi na ho tuma pa emfa dial *165# abusia na fa ho bo my way abusia kuo no abusia kakaka no abusia site wa yetimi agwawo enwane my way insurance abusuako na mo my way say so you be a owo ekuo ni mu dada anase wa join abusua ne dada ye ma okwan say *165# ni mu am wo de wodofo bi betimi ayo yire wokunu wadanfo wonua bi wo betimi ade na ka ho eba ne sa ema abusua ni mu tre anu ntie say ne my way no aka say no way kefun ye de wo hoyi eya Yafuya dia tete wona wuntimi nyu enyo hwehwe enkan ni sa aka ewo ni pem na wo yem eno ne se bum se grr wo yem ni mututu na mu dwa wo no de wo hia ne se wo bepe gastro suspension anansa ne capsules adia so kotokuom wo bag mu ba bia beku bia mane ni wachi na wono no mu bi wo bia timi no mu bi wo se je sabofa woni enfie dunan afenso opefo wo pe gastro na dro ni bia je so wo doctor and our pharmacist and some watimi anu mu bi gastro na no eye wo yam ena ye wo ya wo bo ena hyehye wa tobi na nunum ebuso e wo pharmacy shop bi e ben wo bia ebuso ho tobi na nunum eye gastro suspension and say gastro capsules edu papa to ye fuyade ase enonom enei Lawson Herbal Center the Virgin Doctor wo di nu akukuda miensa be gudama so edu egu atuma ye se die se na fata eye du waso miensa mu eno ne Lawson Herbal mixture Lawson Local mixture and a Lawson man capsules drum Lawson delay man capsules na busia wo bema na usisi no entimi nka sisi ani mu ntimi nya adwuma ye sisi ani mu ayemre ekro nyina ba sisi ani mu ya Lawson delay man capsules ni bi ekwo ema obema entimi peja ni mu ye 3 minutes kakra bi peja ni mu aka na sada wo ya Lawson delay man capsules ni bi utimi jina ire so ye exere ye me pa wato anso wasia wo ya Lawson adroni bi eno ena eba brow start na Lawson Local mixture no so ye adrom adra eye enemu ye de boni bia ewo wuso say ye gonorrhea syphilis white candidiasis genital herpes ni nyina etu ase ensansa ye sinti de wuti na ye wode ensansa bia tie se wo ba ma ho ene wa himfie wo se bia ja wa sekeka watinke nyina tia da wonte de bia wo da wono ma timke ja se bi ni bia ya ye wo ya Lawson Local adro ni bi ebustu watinka na nkasa e ma oni bi do ekwoto na tu ase so afi so ma ko san so Lawson Local no etu ase pa no ti pe na no na Lawson Herbal mixture ni di ehuna bo bi ma bi mu adra etu hypertension ase diabetes stroke low cholesterol typhoid fever jaundice menstrual problems and a poor sight no Lawson Herbal mixture do mu no bia etin ne anu ti wo pe do so pu atu abeko okaishi drug lane epus pharmacy case work herbal and Hallows Herbal wo benya e wo doctor e wo 0242 133
0277 and I say 0248 619999. Nothing about no nini nara. When be now no never what this kind of okay, I'm in kind. Who Petika Flavia and actually here. Who do you take out to one of the water? I am asking Rabban. PLC, yeah, so baby, I'm a tea. I do not fast and I be a Flavia and if you be an ayatri. And we just say savings account, the current account and also account. Yeah, be in the company and the candy shame at the amount. Yeah, this year, yeah, will be able to me from Santa. Something a pussy be a upebia, no Bamasia. Yeah, the Bama say microfinance loan, funeral loan, social loan, commercial loan, pensioner loan, and salary loan, and we are one now. Why, yeah, you are uncle, Mujibusumia, get your private workers, no, one more and a bushia, Metini Ajibi, a face to digital banking services and for ATM services, Ghana Pay services, mobile money services, and Eastwood services. So, yeah, be our monthly rural bank. I share here. Something a money transfer, domestic here, Ghana has a yama mono, and no baby offices can go be at the Mayan station. Says, can infect the amount of foreign and so, yeah, the foreign link and as Western Union, they are just coming up from money baby. And so I'm asking you, baby, and you want, and I know any head office, no, and I'm school, and would you watching the television? Roman, you will put a station.